Moremi ke ngaka ya borena ya setšo ye e lego gore e dula ka kua ga matlala Ramošebo kgauso le Letamo. Gomme o tla a beputše tharolo ya mathata ye e leng gore ka nnete ruri ditaba di tla di šita phahle go ahlola e fela ge di fitlha ka mo mathata a fetoga tau ya mokgalabe. Moroka a ke tshepe ebile ke dumele gore nna le wena ka mahlo a nama e sa le re bonana ka Labone. A ke tshepe gore go tloga mole malobaneng mola re bonaneng gona modimo o sa beile letsogo, badimo ba sa šireleditše, gomme e lego seo se rategago ebile se nyakegang ka baka la gore ge e le mathata yena ga a nyakege. Mongaka sefala ke sewe tamiša babogedi o tamiše batheeletši ba frequency ya rena, batheeletši ba audio a streaming ya www.mcrs.co.za. Prof. Ga ke go leboge malome ka kapa ke go tamiše re leboge madume a mabotse ge e sa le re a tlogane modimo sa re lotile bophelo ke bo re sa phela tala re sa e gata ya bola. Ga ke boe ke dumediše magagešo magoši a borena, ke dumediše mangaka a borena, baruti ba porofeta, ke dumediše baetapele ka go fapana, magagešo ba mekgatlo ka go fapana re a letamiša. Batheeletši ba Motse Community Radio Station, bathekgi bao e le gore ba thekga lenaneo le ka mehla le ka matšatši le a mang mananeo re a le dumediša. Ke dumediše ka mola mafaratlhatlheng ka Facebook ke re thobela. Bagešo le buile ga ke le dumedišeng le lena batswadi ba ka ge le kgonne go ka boa taba tša lena maloba re paletše ke go ka di fetša, jwale le buile re swanetše re tšweleng pele re di fetšeng. Le kae batswadi? Nna re gona ke ne nneta gore re a le tseba kere ge ke sa bolele maaka kere magorena le ka no di tsebiša gape for ba bebeng ba se gona ka Labone then re kgoneng go tsena ditabeng ke tse ke ba gamang Mohlatlole ne ya le ka te tsebiša ka go latelana. ke nna Emily Seepe Mohlatlole. Nna ke Jonas Malogodi Mohlatlole. ke Rone Mohlatlole. ke nna mogodi ya bona Khutšišo Mohlatlole. Marato Mohlatlole. ke Mmakgotso Mohlatlole. Alright, re a leboga malome ka kapa a ke tsebe gore o sa e bušeletša melao ela kgašo goba o tla bereka le bona bjang re tšee motheeletši ka leitlho la kgopolo a ke di tliše ka mo go wena malome ka kapa. A re a leboga motheeletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Bagešo a ke bontšhe gore re be re ne le balli ba ga Mohlatlole ka a Labone gona mo diphapošeng kgašo mo e lego gore ke badudi ba go tšwa ka mola Moganyaka, right? Ba tšwa ka mola Moganyaka ka fale ge ke go tšea ka leitlho la mogopolo motheeletši gopola gore ba be ba le gona ka Labone mo e leng gore ba ile ba bontšha gore mathata a bona mme e le go mma Mohlatlole o lla ka babogadi ba gage gore babogadi ba gage ga ba mo sware gabotse, ga ba mo rate, mo ebile a hlagetšego ke mahu, bana ba hlakago ba sa hwetše maphelo a mabotse, gomme ge ba tsena ka mo ba etšwa ba tsena ka mo go šupiwa lapa la botate. Jwale ba bangwe ba bana ba lapa le ba hlalošitše gore ka nnete lapa la botate le a tšwelela ebile le bona
ba tseba ebile ba bona ka mahlo a bona e le bana gore lapa la botate ga le ba rate, ba bontšhitše gore ba lapa la botate ga ba etele, ba lapa la botate ga se ba begela lapa le, ba bontšhitše gape gore le bona medirong ya ka kua ga botate ga ba kgone go ya ge go ne le mediro. Ba boa ba bontšha gore ba botate ba kgona go etela tate, ba seke ba tsena ka ntlong, ba seke ba dumediša batho ka moka ba leng ka mogae, ba no tšea tate ba dule le ena kua mohlareng, ke moka ba mmusa ba sebele dipotšišo tša go swana le tša gore na ge o hlokofala mo o nyaka re go bolokele kae. Jwale ye nngwe gape ba bontšhitše gore tate o ne le dipolelo tšeo di sego tša loka go morwa wa gagwe mabapi le go latofatša mme gore ngwana wo ga se ngwana wa gagwe wa mošimane wa lesogana. Jwale go ne le mo ba bontšhitšeng gape gore jwale ka ge lapa la ga bo bona e se lapa leo le tlogago le agegile gabotse go tšwa sedimong, o mongwe wa dikgaetšedi tša rena o ntšheditšwe magadi dirumong mo ba bego ba širile kapa ba dula gona. O mongwe ba mo ntšheditše gona ka mo lapeng le le jwalo ka lewe. Jwale ke dumela gore e dutše gabotse, e ya kwagala, ba ile ba bontšha gore ditaba tša bona e sa le tše dintšhi kudu ka ge lapa le le aparetše ke mathata. Jwale re kgopetše gore re seke ra ba kopanya le ba bangwe le kgono e no ba bona ba nnoši gore taba tše re tle re kgone go di kwa gabotse. Jwale re tlo di ikwa gabotse di feleletše, re tlo di epa ra di epolola gore batho ba batle ba kgone go hwetša tlhahlo le tharollo ya mathata a bona. Ka lebaka la gore kakapa batho re rwele mathata ka gae, ba bangwe ba bana re imela ke maphelelo tša rena ga di sepele gabotse ka baka la phošo tša batswadi ba rena. Ba bangwe ba batswadi ba rena ba senya ba lebeletše ba bona ka mahlo gore mo re a senya, e fela ka baka la gore tsela yeo ke e kgotsofatšang bona e thabišang bona, ba tšwela pele ka yona kganeng ga ba tsebe gore ba inela dikgati ka gare ga meetse a letswai. Dikgati tšela ge di ya go tšwa ka mola ke moka jwale di dia mmerekwa tšona. Awa bana dipope sultans. Jwale moroka ke tšona tšeo ngwanešo, ke tshepa gore motheeletši jwale o ba bona, o ba gopola. Re tlo tsena ditabeng, ke be ke sa rate kudu gore re tle re ba fe sebaka sa gore ba thome kua morago malobeng. Ba tlo no thoma mo go tše e leng gore ba tseba gore ga se ba di bolela, and then ra tšwela pele gore le kgonle re a fetša ka bona, ga go sa nne gore ba re ba tlo boa mo pitšeng tše kgolo. Re a leboga nkore ke die jwale maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga re a leboga. Melao ye re ka lefa go yona e bonolo kapa ye e leng gore e tloga e le kotsi kudu bagešo, e no ba gore re seke ra ntšha mahlapa. Seyalemoya ga se nyake mahlapa ebile ga se dumele, tloga e le molato o mogolo. Re hlokomeleng gore re seke be ra bolela maina a dikereke a ba profeta le dingaka. Ke dikereke tsoko, ke ba profeta tsoko, ke dingaka tsoko. Baagišane ba rena meloko le metswalle ye re tsebang gore ge re boletše ka bona mo moyeng mo, ba tle ba bua, ba tle ba founela station, ba tle ba founela ga moremi ba dia jwang. A re ba fologeng e no ba gore mogadi boa ka tsoko, abuti tsoko, rangwane tsoko, kapa rakgadi go ile rakgadi o feditše. Ge e le ba bararo wa ka reng o ra yena go ra re wa tetshetsemo. Aga bana bešo, ke nyaka re tseneng ditabeng le kgono. Abuti maloba o be o no dumela ka hlogo, o tsena o hlatsetša ka mabedi o boela morago. Ke nyaka gore re thome ka moo wena ka mowe nke o re fe mathata a lapa le la geno le kua ga botatago le kua ga bommago tše wena o di tsebang,
and then ge o fetša ke nyaka gore o botse batswadi ba ba gago ba e le ba babedi kapa o botse mmago kapa o botse tate tše di sa go swareng gabotse ka bona, and then re tsebe gore ge re tloga ka moo go wena ka moo re ya tlhakoreng le lengwe re tsamaile. sa mathomo ke tamiše batho ka moka ba ba theeleditšeng naga ka bophara. Wa bolelang mo ke Rone Mohlatlole, ke yena ngwana bobedi wa mogalabu wa ga Mohlatlole. Family ya ka gabotse a ke thome ka gore wa tseba re gotse ka gare ga mnena ke gotse ka gare ga mathata ebile ke le wa mathomo tše ntšhi tše dingwe tše di diregile le gore ke šetse ke tlhalefile ka mogae. Nna ke thoma ke tlhalefa ke tšwa mahlalagading ke thoma o nyako tseba meloko le metswalle ke ino hotša ka mogagešo e le gore o ka re ka lesaeteng le le-1 lesaete le le-1 ke ra le la bomme ka moga bo papa ka mo re no kwa bano re ga koko wa go gona Mabololo koko wa go gona kae mara re sanke re motlatša mahlo because o ba sa kgone go etela ka gae ka nako because re goletše ka go koko wa ka mathomong. Then go fitlhela mo e leng gore papa ko ile a kry-a stene plekeng o mare ke Marula Tshiping, then a re tšea ra ya Marula Tshiping re no fela nna ke ya ga koko wa ka ke boa ke ya ka gae papa ka ya makgweng a boa a etla mara family e mme a hlaka ga a hlaka ga a kgone go ya mo go batho ba ba ka mo ga bo papa gore a kgone go kry-a thušo and lapa la gabo ra kgolo ka o tlhokofetše ka pela mohlomongwe ke no re bo mme maybe ba sa monyaka then go se ne mo ba kgonang go kry-a thušo gona go fitlhelela mo e leng gore ebile ba rwala re tla mo Mmabololo ke nagana re ka no ba rene bo maybe 12 years re mo Mmabololo and then mara 7 years go thoma ngwago go ya kwa morago e ke bala e ba 7 years re bile ka gare ga mathata go fitlha mo Mmabololo because ge re fitlha mo bomme ba tsenetse ka gare ga plasa ya Sekomane ke mo bokoko wa ka borangwane aka boragadi aka kore ya ke no re family ya mokgekolo le ka mokana ga yona e be e kopane ka mogare ga plase ya ga Sekomane. Borangwane aka e le dintona ba hira bo papa e le bona ba yang go bereka ka mola plaseng ke mo rena re tlileng mo re tlhalefile yola ge re fitlha mo ke mo yola mme le papa go thoma gore botsa re bana baka jwa le godileng re ke a makala koko wa lena a sanka nonkiša mahlo go tlogele mona ke dulang ka lapeng la gage papa le yena a boa re morwa ke a makala koko wa go le nna a sa nkiša mahlo papa koko wa go eše mahlo ka mabaka a mafare koko wa go wa mmakatša gore nna ke se ka mmolaela bana o se ka mmolaela bana molato mogala jwa reno be go luiwa ka mogae and then rena bana ba mokgekolo and then re ra mogala ke re ke gala baratho ba baka ka gore ba ba lwane le bona ke ba ba molatelang papaka so ke re ke gala bana ba ba gage gore mokgekolo gape bana ba go netaba tše dingwe santse re dule fatshe re di bolele re le ka moka and then mokgekolo a re go nna re nna ntlogelele bana o se ka mpolaela bana nna le mme lentšu la rena la mafelelo e sa le re baka gona moo taswa le bona go le koko lena ge le le Mmabololo a sa tle ka mo lapeng la ka ebile a sa nyake go tseba gore ke dula kae ebile a sa nyake go tseba le lena gore na le phela jwang lena bana ba gage gaui a mme mokgekolano ba gona mo papa tlwaele go ka mokgwa bana ba ka gora gore e no ba go no lebelela ka maatla nnete re lebeletše step o tse ke bolela taba ja kwa bo ma 2002 bo ma 2000 kwa moragonyana ya e ka ba yona mogalajo ke botšiša bola bo ma 2000 something and then go tla le mo e leng gore jwale mme le yena ba mo fa mmereko ka mola ga Sekomane a ba mo fa mmereko go tsoga ditshele ka mola plaseng mme o lwa le baratho ba bagatša ba baratho ba papa ga ba elwa ge ba swantse gore mogalajo a tle ke moka kopanye family ga ba nyake ba re motala o emelela makoko ba ntšha motala mo familing ke ge papa e tswa ka gare ga plasa ya gore nyakela pleke ebile re ya ka RDP go tloga ka RDP ebile re tloga re ya kae re ya go aga Moganyaka re dula Moganyaka go duleng Moganyaka re dutše mara go bophelo because a gone family ya rena ye e tlang ka mosaeteng la bo papa family e fela re neng le yona ke ya bommane bo mmangwane go gone mediro manyalo ana bo kgaetšedi ba nyetšweng ka ona dilo tše dintšhi di eme ka mo lesaeteng la kae la ka mosaeteng la bo mmaka ka mo ga bo papa ka mo ao ke dintona ka mola plaseng rena bana ba butiage ke nnao a zanga letšatši le tela mohlolo e ka ba ra ngwane ya ko moteo e leng e ntona e ka ba rakgadi aka ba be ba ya tang pele ka mola gare ga plasa
o a ileng a ntšea nna a ntsentšha mmerekong o ke tsenang ka mola polaseng ke tsentšha ke batho ba ka di-next door mara ge e le family ele ya bopapa ga ba nyako bona lapa la mogala jo le tsogile ande lapa la mogala jo nna go ya ka nna ka temogo ya ka ge ke re ke lebeletše ke gore ke boela morago le ge le gore le tšara re se ka ra boela morago ke nyako le tlhalosetša tori tša gabotse mogala yo le mokgekolo go tlogeleng kwa morago nna ntate kakapa ge ke re ke tsheditše le ntate moremi tshele ye e leng gore gabotse e thomile kwa morago le ga go ka ba go bone dintwa tša bona tše e leng gore e ka be le taba e le kgale ya di-family tša go loišana ge before bona ba tlo kopana gore ba tle ba dule ba be ba fomerena papa o belege firstborn ye e be e nna ke e latela go ya le nna ka mokgwa o nna ke e bonang ka gona le ka mokgwa ke kweleng ba tlhalosa ka gona maloba mo le ge ke ntse ke kwele di-action tše ke di kwang go ya le ka mokgwa ke lebeletšeng ka matlho go raya gore ka 87 gobane papa gore abuti a ka o tlhokofetše ka 1987 and nna ke belego ka 1987 ka october gona moo a ke kgone go kwiša gore motlho mongwe go itse go boloka abuti motala a boela morago go boele morago ga ka lebaka la gore mme ore ke nako ya ba šetše kae ka lapeng la gabo mara o itse ga a boa morago a kry-e le gore mme o tlogile ka lapeng la gabo o boetse kae ka lapeng la gabo jwale ga a sa le ka kua bogadine o boetse ka gae go ra re mme o itse a boela ka gae o boetse a leng a le mmeleng a emile nna papa go boe makgweng ga ga a fitlha ka gae a kry-e le gore mme o tlogile kae ka lapeng la gabo a sa laela gore wa tloga o ya ka gabo gane mme o tlišitše ke mang o tlišitše ke mmago papa ka kwa raba mang o tšana o boela ka gae gane mme o rwele morwalo wa ka ge motala a boa makgweng o kry-ile mme a rwele morwalo wa ka o lwelele mme for morwalo wo mme a o rweleng a ba a boa a lwa le mme for gore wae o tloga ka kwa lapeng la mme nna ke sa tsebe ka ba lebaka la gore kgale difounu be di sabe ke nna kwa le moo go ya le ka mokgwa e leng gore ke gotse ka gona and ebile ke kwa gone mo le ge ke gotse gore dilo tše di bile jwang go tlogele mo ntate kakapa le ntate moremi go ra re papa go ya ka nna o ile a ba le enka mo godimo ga mme fela ka ge nna ile a mpotsa ka molemo straight gore yena ka lebaka la gore o be a rata go ba lelapa ke ka moo yena ileng a no kgotlelana le mme bangodiša mara o re yena mola mme a mpea fase a mpelega o re o ile a ntebelela a mokry-e no ba nna ntshororo ye nngwe ye ntsho ye e leng gore le yena wa bona re ngwano a tswala ke nna go era gore go tlogele ngwana moo ke godišitšwe ke ntse ke tseba gore ngwano a se wa ka mara ka lebaka la gore mogala jo a benyaka lapa a no rata mokgekolong and ke nnete ka lebaka la gore le nne ke re ke lebeletše ka mokgwa ko godileng ka gona go tlogele kwa morago nna ke godišitše koko wa ka be ke dula ga sebelega mang mme ka gae papa ba re a tlile mohlho mongwe a etswa makgweng nako ngwe be ke no ba gona maybe o tla friday bošego saturday maybe mosagare re no bapala gwa jeonyana lotse le leng gona maybe go ne lotse ba tlileng le tsona ra di kry-a e se gale nna mantšibua ke a tseba gore tshwanetse ke thego ke ga koko wa ka ba ba šalang ba šale le family ya bona ka mokgwa ba šalang ka gona le ge e le gore be e sa laetse be ba sa bolele gore mamang ke eng mara nna le mogala jo ka mokgwa e leng gore like di godišwa ga gona le go manyiwa ga gona kore ke gotse ka mokgwa ka gola go fitlhelela ebile go e tla gore jwale nna straight ba re ke tshwanetse ke tlhokomele koko wa ka le kgaetšeding wa ka kwa gae ebe rena ba re katang mokgekolo ka ge le re koko wa ka bana ba gage a ne ngwana mošimanyana bana ba gage ba ile ba nyadiwa ka moka ka mo lapeng wa kgwetsa gore o kgetha mo ditlogolong sa mošimanyana o kgetha nna ka ge ditlogolong tša gage tša bašimanyana e le nna wa mathomo ka mola go kgaetšedi ba kgetha kgaetšedi le yena ka mola basading e le o mogolo ya ba rena re tlhokomelang mokgekolo nna ka no fela ke no itšea semanaya go netaba re tlhokometše mokgekolo mohlomongwe ke tabe ewe ba ge ba ya makgweng papa mo a berekang nna be ke šala ka gae nna papa re o a šale ba ka moka ba ya makgweng ba tseba makgweng nna ke go tsebe ka no homola ke no re a gone taba makoko mara wa ke swariwa ka mokgonna koko wa ka no re a ba gone taba ngwana ka bona le kgale wa tseba gore ngwana koko o tlwaetse o šala le nna šala moke go iwa makgweng go tlaiwa le tse di tliwa mafela a kgwedi a gone taba mara ke no bona gore mme ke yena a pušang mo godimo ga mogala jo gore a nkiše matlho nako nngwe maybe a ke tsebe because le go le ke kgona go bona ke ntse ke godile go le ka mokgwa go diregang ka gona ke moka o ile re tlile ra tloga gae jwale e re tloga gae ba re tšeetse di-remove nna ke ile ka gana ka lebaka la go tseba gore gape jale go raya gore ke ya kae ko phatlhagana le batho ba le mola mmabololo nna e re ke tešhale le mokgekolo mo gae ka ge ke tlwaetse gola le mokgekolo bana ba gae ba ile ba sepela batla mmabololo nna ka šhala gae e ke šetše gae go ile di ile January
ka mo bampuketse space ka mabololo gore gape jwa le bana ba rena ke ba ba ka ba tlo tsena sekolong o mongwe a gona o sale ga o tlotla nna ke wa ga tsebe ke January dikolo di butša gape šetse go wa sekolong makoko a le mongwe gore gape jwa le nna ke je di wela nka se dule mo ke ja magobe ke ne bana ba bangwe ngwana o mongwe a le gae mogalašo theo ga o late ngwanong nna ke no bona motala a tsena gae ke sa le makoko ke tso bapale ke boa ba ra ga papa go šuke a bo molato mogalajo ba rawa gape ke go latile ke rawa nna ke e fele ke dula mo gae mogalajo wa rawa gape wa segane o ya kua ka gore mmago nka ya ka tlhoka mo ke tsenang gona ka mokgone gore a re bo sa sebo sa mo ke a tsamaya le wena re ya ka sekolong ra go ja di-remove re o dirang re o dirang awa ke ile ka lokologa makoko a ngapeletša ra ba lokologa ngwana ka dire ka moswane ba ya ka sekolong a ba fitlha ka sekolong matšhišere ba gana ba ra monno a e felo monno o tseba bolo monno o tlhalefile ka sekolong šetse ba mo selectile mo ke team tše di tlo tlang ba tlo ba tšea motlho mongwe go kwata go dira gore banna ba letlele ba bone mo tv ga e felo ba rawa ka ge e le gore šetse re beakantše dilo kua šetse re mo nyaketse space ene ba bangwe bana ba gona a uira rapela sekolo sano mo bano ba fa remove ya be ke a tloga ke tsena mabololo go fitlheng ga ka mabololo ke dutse le bona for sure 3 months or 4 months a ka tšea nako e telele ke dula le bona ka lebaka la mdala re fitlhile mo be ba tsena kereke ela be re bolela ka yona malao ya melao ela e sa tsenelaneng le kereke tše dingwe so papa ka ba ema go ba kwa kerekeng so a ema a thoma ona majwala a edla majwala maybe kwa gae ba kgebe ba sa batho ba menagona bona maybe thomo go kgona go thiletša motho ga a omana ke ikwa mara mogala jo ga a omana gore mara o ka re like nna kore ke feela ntho e because ke e tlwaetše nna ka be ke mova kwa gae ka ka kgopela madula ga botšhomi ya ka engwe ba re ke mmoledi ke tsena sekolo ka ya reka camera ntho ya go kgatha dinepe ka kgatha dinepe ke te rekela uniform wa sekolong ke tsena sekolo ke no fela ke ya gae if kua a gone maybe bopi kwa motseng ola ke dulang gona because ka kwa kry-le bana ba ka kwa ba tlhokofaletše ke batswadi go sene batswadi ba buti ba bona ba le makgweng ba no tla ka di-December ka dula le bona bana ba le ba motse ra tsena sekolo ya ngwaga wa fela ka be ka phasa ka ya ka tlelaseng e nngwe ke ntse ke dula ka mola motseng ola mara ke no fela ke ya gae ke feletse ke itshukire dilo mamang ke ya makoko ke ya go fitlhela ebile wale mo e leng gore wale sekolo se a pala ke kry-a mmereko le November ke re ka go grade 11 because le nna go sene mo ke tshepileng gona ke fetse o kry-a mmereko ka nyaka room ka dula roomong a ke dula roomong ke ge jwale ke tlo ya gae bo makoko ba shiftile ba dula mmushareng ge ba dula mmushareng ke ge jwale re ya le nna ke o thomo ya ba ra ngwana ka nko o tlogele taba ya go dula ka metseng nko o tloge o tlo dule ka mogae ai ke ge ke tloga jwale ke ya go dula ka gae go duleng ka gešo ke dutše jwale re thomo tsena ke dilo tša go jola jwale re godile jwale ke thomo ba le kgarebele ke kopana le yona e sa ya sekolong go fitlhela ebile le yena setla sa sekolong go tshwana le nna ke sa tle ke sa ya go fitlhela mo e leng gore nna le yena yo lebile re ba le ngwana mathomo ka morena leina ka re ke jabu o ke mang ke a butaka o ke molatelang o a robetseng ke sa motsebeng ka se rene le mogalajo so a go ntse go ya mogalajo a ntse re sa kwane ka ditaba re ntse go no fela go ba le mantšwa go ntse re ilwa nna ke ntse ke no tlhatlha kwa thoko ka gae ke go thoma go tsena malwetse jwale malwetse a tsena ka gae a tsena mang moratho wa ka mošimanyana o a nnatelang o gona o ka montle go ba jong ga mfo ba no phela le o mongwe wa bo gona ka mo lelokong le la bo papa wa go lekana le yena e le motho re tlhwang re mmona ya le yena godimo lefatshe mfo go thoma bolwetse ba gagwe no re tla bo tlile le ntho e so kwa gae camera video and then le sekhwama se seng sa go tšhela tšhelete mfo dilo tse di tswa ke tša ga mangara dilo tše mfo se ka wara ka tsona ke tso di tšea kae le bafo gano ba ne mang le morwarre o mongwe nna ke ile ka ba le monagano gore motlho mongwe e sebeng gore ke dilo tšele ba tso di tšeang goba because batho ba ile ba jo ba le ba babedi mara ra no kwiša re ka ge re tswa re kwa batho ba bolela gore e ka ba e le gore eng dilo tša dilo mamang mfo a go a tšea nako ka go tlogele mola a etla le ntho e ko gae ba movile mola be ba dulang gona kwa mmushareng be dula ka seterata sa kamo ba ya ka laeneng ya ka godimo mo ra go dula gona be go le plekeng o ka re be go dula monno mongwe wa ngaka o ba go tswa ka mo ntle kamo ba dula kua nna be ke dula ka phase 1 ka re dp gona mola sectioneng ya bona because be ke re ke dula be ke sa dule kgole le bona be ke no dula mo bona maybe ba dula ka laeneng ela ka ke no gore if kwa ga gone problem ke kgone ba gona gaufi ke kule mampitše nna ba re gape tla ka kua gape tshepo o pšhatlile mafestere a batho strata ka moka ya kgone ga ke tsoga forogo gape ke a kitima ke ya ka ga nnete ke fitlha gape ba motlemile wa rrašo gape
jwale o ne go eletša jwale bana monno o gane go reega ga botse go diregileng gantene ka gore motho o ke motho go tšale gabotse gape jwale o no bolela mogala go direga jwang a wa bolele bo makoko bana jwale re tlo dira jwang a gape a rolaneng ra rolana gape re nyaka koloi gape re ya go kereke tsoko kae line e la bopolokwane ku ge re fitlha kua gape ba no tla baruti ba mo tshwara monnola o a tla o a boa re a ema go a ema ebile ba morwala o ya go gongwe gape kua a matlela ra mošeba re mo iša poleke ye nngwe problem kua be re mo isitseng gona re buile rena ka moga ra tla ra mo tšea a sa fetša dilo tša gage mola ileng gona batswadi ba ka ba ba nagana ra emane ka gore monno o kua re a bona ra be bokaone ke kgale ba mo tlemile ka di-chain eng a re molateng kae re mo išeng moo ke ge batswadi ba ka ba tloga go latiwa mfo mowe mfo a boa re mo iša go ngaka tsoko e nngwe a ngaka tsoko ele ile a katana le mfo a ba gabotse go se be le molato ke ge jwale go tlo tlogiwa jwale makoko a ra jwale bana ba ka ge gore le a bona gore shifake ka molo fanteng ka mokgwi o ka re bophelo jwa rena šetse re ja ke ditlhong ka gore monno mo o senyeditše batho and then a re moveng re yeng moganyaka re o kry-a stene re tlogoleng go dula metseng ya batho ke ge kgaetšedi ge ba montšhetša magadi sebara sa ka a gantšha magadi o ntšhitše magadi gantšha magadi a bo a rela family ya ka re le stene se se leng kua go bolela kgaetšedi jwale a bolelela monna mantšu a monna ga re stene se le se leng kua moganyaka ke kgopela gore batswadi ba ka ge lena le dula ka mo kipolekeng tša batho le le tšeng stene sele ao a sanka go ba le molato ke nnete batswadi ba ka stene sela ba ile ba se amogela mara mme ba sene ko ya moganyaka ke ga ba ekwa taba tša gore bo moganyaka ba tobora eng batho dilo tša mohutong so go atla le mo e leng gore ba ra ba senyake ka ra nna ka gore e šetse le stene se le gona ba ra malome wena ge e le gore motlho mongwe o ka ba e le gore o ka kgona polekele o ka no feta le yone ke ile ka ikgora le nna polekele ya kwa gae ka ya tšea tšhomi tša ka reka dipiana ra ya kwa steneng ra gora ka be ka reka 15 bag ya ditena ka foroma kwa gae ka foroma mo go dulang bona be ba dula re diphi engwe ka foroma ka mola re diphinyele ge ke swantse ke te ke rwale tena tšele ole ke re ke di iša kua ba tla ka gae ba mpea fase ba ra mogala no tabele ra go ba re go rela re no feta le poleke ela aowa ema o se ka tlo sa feta le yona and then re naganne gore rena ka mogae re bone re tlo dira jwang ka yona aowa no a gone taba nna gona e file gore o so mo gae ka gore shifake ba mpleniša dilo gona nna ke tša tena ke di rekišetša mogala bo mongwe ebile a ke sa bereka ao ke tša tena tšele ke di rekišetša mogala bo mongwe ba re ke tlhabiro ke a tsamaya ke thothalelo tša ka ke boela kae ga bo mme mo be ba dula gona ke fihla ke dula kwa gae ke tlhokomela lapa la koko wa ka a gone taba re dutse 3 years gae le mmago bana ba ka le bana ba ka ba bararo kwa gae re dutse ra dula go fitlhela ebile go tlo ba le ditshele kwa gae di re tloša tshele tšela ke rela ngwana batho ke rae wa setlha ke re le metseng ya batho gona re tsamaya o boele kae gae makoko a rae boa mmo le tleng mo mabololo bana ba ka re fitlha mo mabololo awa ke nnete re tsene mo ra fitlha re kry-a mme le papa le moratho wa ka ka montle ba dula mo ra fitlha ra dula le bona go se be le taba ba re dutse ra dula go tlogeng ga rena ka kwa gae ke tlogile ka go fapana le family yaka ge ke tsamaya ene e se difapano tše e leng gore e ka ba tše kao ke fapantšha ke be re kwane gore kgwedi ge e fela nna be ke bereka ka mo ga sekomanna kwa gona ke le permanent ke be ke le scoutara re kwane gore kgwedi ge e fela ke tlo ntšha 500 ka ge ke dula le bana ba ka kwa gae then mogala jo ka ge le yena tlhogo a lapa then mo godimo 500 motlho mongwe o tlo tla tare ka bo maupi bo eng so ya be dikgaetšedi tša ka di a fitlha o mongwe wa leng ka kua wa fitlha then a rao tšhelete o ka re a kwana le mokgekolo gona mo go a tsoga tshela ya be jwale ke lebubu nna ka rae ka lebaka la gore ke ne ngwana batho ke sa te perekela ke ine stene ka mona a ke nape ke no hloma lona tša ka ke tše ngwana batho re ka kua ke nnete ke hlomile lona tša ka ba noka ke ba botša ke rawa ka di 1 tša 2020 ka di 31 tša 2019 ke ge ke ba laela kwa ga ke ra nna ke a tsamaya re di 1 ke ge ke le ka mola steneng sa ka mara ke maketse ge re di 2 ge re bula mmerekong ke fitlhile mmereko ka re ke thegotse ka di 2 ya ba weekend ya tla beke e latelang ke tšere 3 days ke ya mmereko wa fela kwa mmereko ba nompotša ba ke lofa ga teng mo January e ke lofa ba nrela ba re monna wena gape o ne di absent tša ngwaga go feta ye absent e o ile o fileng gone jale go ra gore e affecta le tšela e ria gore wena go ra gore o tshwanetse gore o rieng o rakiwe mmerekong dismissal letter bana
šuang gona mo ke sa re kere ke a bolela nnete ba di hearing la boraro le la wa mmereko wa ka ke fitlha ba re mmereko eng nna ka napa ka re ke a resigna HR e yandela re no gore o tlo kgone gore o markete gape mo re tle re go hire o se ka dumela gore sekomana go rake resign gore o tlo kgone gore after 2 years o tlo market a ba ke nnete ke ge ke resigna ke dipoelela ke dula ka gae le ge e le gore nna family ya ka gabotse a ke dule le yona full time ke thoma go dula le bona ena mengwaganyanene nna gabotse ke motho e leng gore ke ya alright phelela kwa thoko alright o kwagetse wa rrane o boletse dintlha tše dingwe tše e leng gore ke gapeletšega gore ko go botsiše before ke ya go ba bangwe ke kwele o bolela ka taba ya go hwetša kgarebe o bolela ka taba ya go hwetša ngwana wo o mo reeletšeng ka mohu a butiago o bolela ka kgarebe ye e leng gore o movile ine le yona lenestene le dula mokutwaneng wa lena ka gare ga dilo tše ka moka ga tšona tše ke di kweleng bophelong ba gago le kgarebe ya gago a go ne mo ke kwang gona gore ka roma bomalome ba ya go nkgopelela jwale ke thoma go tlabega gore ngwana wa modimo wo o berekang go hlehlahlehla le yena o mo fa bana ebile o reella bana ba o mo reella ka maina a bahu ba geno ganeng kwa ga mang and then ba geno ba reng and then le dumellane jwang godimo ga dilo tše ka moka ga tsona kore go dumelelana ebile a ke re le gale motho o thoma pele wa ratana le yena pele la ke ile ka iša ke kokoti kore ka kene gore ke tla ke go thiba sefero goba ke go kokota ke išitše something ke romile dikgaetšedi tšaka le wo mongwe wa bomagelwane ka kua le ge e le gore lo tša gona di bile kana gore kgaetšedi tša gago raba o moteo gona wa bona o nyaletše ke kgaetšedi yago le moagišane le moagišane ke bona ba ileng ka kua lapeng lela ba iša something seo ra go ba re ba se iše for go thiba sefero ya and then taba go reella ngwana ka mohu a butiago o sa nyala ngwana wa batho o itše re kae yewe go no bolela nneteng tate ka kapa le nna ke ile ka bona ke le lethabong for gore monno wa gešo nna mpabiša pelo ka ge ke be ke sa motsebe mara ngwana batho ba ka ge nna ke dipuditše moyeng le mo bophelong gore ke nagana gore ke yena fela ke gomile gona mola because ke yena mpelegetšeng bana masogana mararo ke tshepile yena mmago bona baka ke no re wa tseba o wa mathomo a ke no tsoša mogala bola gešo o la tlhokofetšeng ge nna ke belegwa jwale ka baka la gore wa rra o ne kgarebe ebile o movile ine le yona ebile šetše a go belegetše masogana a mararo ebile o reeletše o mongwe ka mohu wa geno o nyalane ke tlo go mema ka august 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 ko mofe wa tswang go nyalela mo goba kula molagare o wa mogare magolo goba o ngaka ke tsebe ge wena o šalle o ya go kokotela abuti yago o tsamaya le moagišane ba geno ba bagolo ba segona o be o e bone jwang ntate ka kapa go bolela nnete nna family a gešo Sepedi ga ba se tsebe nna ke no botšiwa gore a wa be go setse re go yeo ka re ke kgadi e kgolo a kere o ba le mmabolegolo paraga tšhelete še tsamaya le kokota wa kgopela maagišane ba ka re wena mma batho o gona a go ye wena ke a tswa ka nnete ke a tswa nna kwa lapeng lela le maagišane ra ya ra kokota papa go le mmago ba le kae be ba le ka gae ba romile wena ke bona ba romileng wena le maagišane nke o iše mola go mme mola mma go rena morwago o kopane le kgarebetsoko a mo fa bana a be a boa a tla dula le yena ka lapeng la lena a boa a motšea ba ya steneng bakgotsi ba gago wa ba tseba lerabo mmago mokgarebe le ya kwana le ya bolela jwale nkane o rometše bana o se wa roma batho ba bagolo aowa gape o ka se kgotse ke rena re swantšeng re kgotse re fe ditaba o berekile jwang ke nnete ka gore kgarebe le lona
ke ile ge a šhala re mme gape a go tlhakane selo ke ge ke founela gae kere gape ngwana se o ne le sokaše jwale ba re ka mokgwa le go kgole mo mabololo e kgole wena e no nyaka o nke go kara ka nako a iša thiba sefero tate o be a e tseba tabae ee moagišane o biditše ke mang o itse ke no mogalabi o biditše ke tate ee nke o iše mo go tate mo tate tša go se kwane ga lena le batho ba gabo lena re di kwele mara jwa leng kane o roma batho fela go ya go nyalela morwago mosadi Hey, it's a long process. Kore go ile go a direga so. Taba tše tša go ya go go kokotela koo. E be le ka tlase ga kgatelelo ya mohuta mang tate ya baka la gore jwale ka ge nna ke be ke le ka tlase ga kgatelelo e kgolo ya gore no ka ge dipolelo e le gore nna ke godile ke sa rate segona le jwalo nna kua ke be ke pheta taelo ya gore ke botswa gore e dira so o botša ke mang yena mokgekolo mosadi ya gago ee o be a go laelela gore ke go tlo dire diagala so so ke se ke ka dira so go ra gore wena ga wa dira se o bonang se swanetše o dirile se o bonang se swanetše ebile se thabiša mokgekolo wa geno ye bo e se banna tate o tloga o belaela amene o tloga o kgotsofalela go ba tate ka mola lapeng la gago gore ke tate ke a buša goba o no ba tate o e leng gore o a laolwa o fiwa ditaelo nna ke be ke fiwa nna ke gore nna ke be ke fiwa di-instruction okay le gana jwalo a se kgale le gana jwale ee kore ge ke botswa selo ge e le gore ga go dire 1 2 3 le go diwa ke be ke diwa nna tate o itia ke mang ena mosadi o, mosadi o wa go fenya a hwithwi nke o iše mo go kgaetšedi ka o mogolomo le kopelwana le ngwanešo ke bona ge tate a bolela ka gore o fiwa di-instruction ka lapeng o dumela ka tlhogo o dumela eng shwatsang tate ka kapa for rena go movela mo mmabololo gabotse re be re le bana ba ba thaetšang and molao bo buša ke mogalajo and mogalajo o ne a tia ge re ra diphošo a re tia go senyegile gore re dula mola RDP and then re setse re tlwaetse poleke ya mo mmabololo ya ba taba gore mogalabo ke gopola la mafelelo ga re be e be e sepetse ilo lala ditšhoming ge e boa nna ka e bulela lefestere ge ke bulela lefestere napile ke moka mogala jo tšatšile o ile a re ntšhetša lepantane a re o mulela lefestere ka re o ria gore a tle le botshasa gape a buelele gape o tlo phela mulela mafestere ke ga a mogala ba re tia ga a re tia tšatši leo go ile go a ba taba gore mokgekolo o ile a ntšha mantšwa a e leng gore a gabotse a re o tielang bana ba khwi gane o nyako robala le bona na a re go ba ba ema pele tate o wa lekgalema jwale ka bana ba gage mme o tsentšha o kgalema tate gore wa ya lekgalema ebile o botša tate kapa o botša tate gore na o nyako o tsenela tša mapaile lene ga a re tia o re tielang bana ba gane o nyako ba robala bile ba bašimanyana gore o rea papa gore ba tla go gobatša bana ba batla bašimanyana ba tla go tia ba tla go gobatša ba letšatši le papa o ile a lalalla ke gopola ke mokgwetsa a dutse tafoleng ye nngwe ka morela ka re papa o lelang a re nna le golole ke hlapa matsogo go tloga le golole ka molapeng le ya go sa ne ngwane o ke tlo go molaola go sa ne nto ke tlo go e bolela mmago lena e tla bele ena a tla go lita ka gore o nyaka go lita go tloga na montate ka kapa re ile ra thoma go senyega ka mokana ga re no mongwe le mongwe a itirela boithatelo le seo se mo kgotsofatšang and-e le ge di re rong motswadi a rena o ba a no dumela ka gore yena a e re wa re rata jwale le rena bana re no kwa bose ka gore jwale yena o dumela tšeo rena re di ratang re sa nagane gore tše dintše khudi re iša theko jwale go tloga ena nako tsena tše papa go ne nto a e bolelang ka gae o mongwe le mongwe o itirela bothata wa nyakang go tliša kgarebe wa tliša wa nyakang go tliša monna wa tliša kore yena wa botswa nke o iše ka mola go mme ka mola mo fe number 2 a ke duleng gabotse dula gabotse mmago rena pele o ka tle wa tsena kgaetšedi yaka ke nyako le butšha ka o tee ge e ka ba before o tlo tsena mmago rena ge e ka ba gone nto moremi a nyakang go e botsiša a tsena kgaetšedi ke nyaka o be mo nneteng a kere ka gore re nyako le thuša go nne tšatši le mme a ileng a iša tate letsogo ke gantši ke gantši
iša mo go kgaetsedi ya ka mo go magolo. Kgaetsedi ya ka go ne tšatši le mme a ileng a iša tate letsogo, re a leboga Moroka e fa kgaetsedi mo. Potsišo e ke botsišitšeng ba o e kwele e ile ya ba gona o a e tseba, ke no itse ba ge ba mpotsa gantši be ke sabe gona a senke o no e bona wena. ke ile ya hlaga ga tee mara gantši gona a zanka ka go bona. Kgaetsedi ya ka go ne tšatši le o ileng wa experience taba gore mma o itea tate, re a leboga. Abuti o a e tseba taba e? nna gantšhi ntate ka kapa go bolela nnete ke no bona ge makoko gantšhi a re mogala jo ka nako e go ne dilo tša di bolela maybe di tswa ka moganong ga gage maybe a ya mo molomong like a mo tsarolo molomo a mo iša kae ka kamoreng. Wena ya go itea senke o no e bona ya letsogo yona pele ga sefatlhego sa bana ba gešo ae. re a leboga. Moroka ke nyaka re mola go mme mola šule ke kola re re a dule gabotse o dutše gabotse. Ga ke tsebe Moroka lesogana le la o le kwele, tate o mo kwele, kgaetšeditše tša ka o di kwele. Ke nyaka gore before ya ka kua go mme ka mola ge e ka ba gone se o ratang go se butša kapa go se bolela o tsene. Pele re ka tsena a re mokwe gore mama ena o reng. Ya A re mo fe nako re mokwe gore ge re tlo ya go yena e be re mo kwele gore yena o reng. mma gorena ga ke boleleng diphoso jaaka le nnete yaka ya mokgalajo go tlogela re se RTP e be e le motho e le gore ga a nole jwala o teketetše ka gae. Ge re thoma re fitlha kua moganyaka ruri ba nkwe le bana ba gore na a ke maaka goba ke nnete na. Nako e la e bona gore ke nako mang o sa le jwaleng. Ke tswa ka gae ke tsamaya ke monyaka le boleke je ka moka ke botsiša ke re nagala mmona na mo ko go mmona go ntse o ntšhupetše ka gare ga monyanya o e le gore o na le dikoloi ka montle ba re šo le o robetše bo ke hire koloi ke patele R100 a namela e ka gae. Ke re bana ba ke re tla mmono ke le botseng a le rata tata go lena na ka re ke tswa ke le one ene ge ke boa nthoga ene ebile o nrega le ka matsogo le ka maoto ka mo ngwakong. Mafelelong ke tlo lwa le yena goba ka bitša maphodisa gore ba ntaele ena. Ngwaga o no fela a ntše a rietšana tšeo go gongwe lo tšea ke saue a ka nokeng a dira mehlolo e ka moka re le batho ba a tseba. Ga a fitlha ka gae gore a robale o a tsoga wa nroga ra fetša bile re swarane ka matsogo. Bona ba re awa mamma le seke la tiana ka moswane gape o ya jwaleng o tla ebile le ge ke bolela so di-ambulance di mo tliša ka gae bošego nako ngwe ga a boe o boa thapile ka masa maikarabelo a gago a mogodimo gaka. Ene ge ke mogala ka kua ngwakong bana ba le gona ene ga a ema re tshwarana bana ba le gona. Re ka se re go bolela taba ke mo swara ke modiana re na ba re lamola a ndia ke kwa bohloko le nna re tshwarana. Nna ntwa ka ke hwela fela gore ke be ke mo tlhokomela mo jwaleng ba le gona bana. mma gorena a ke go lemoše se sengwe ne. Abuti ka gare ga tlhaloso tša gage mola o bontšhitše gore tate o be a ne le dipelaelo tša gore ngwana wo o iphepelang ka yena e le ngwo e ka no be e se ngwana wa gage. A boa a re tate o felleditše a re ka baka la gore ke nyaka go ba le motse a tšwela pele a dula le wena. Go ne phate ye nngwe ke e rata ka tate. Tate o kgethile gore kamare a tšwe difamiling tša gage ka moka ga tšona whether di tla ka ga gage a ditle di rata bana ba gage a di morate di rata mosadi gage a di morate yena a kgetha lapa la gage. Seo se mpontšha gore tate mo bophelong ba gage o tseba se a se nyakang. Seo se mpontšha gore tate o rata lapa la gage.
seo se mpontšha gore tate o go kgethile a go rata, seo se mpontšha gore tate maikemišetšo a gage ke go go protecta tabeng ya batho ba gabo le wena ka gare ga dintwa tša bona. Ke kwele kgaetšedi ka mo ke morwedi wo mogolo go ya ka mokgwa le tlhalositseng ka gona gore ba tswile taolong ka tsela ye ka baka la gore tate o hlapile diatla, tate a re a kgalema bana, wena wa tsena sebakeng sa gore o thekge tate le kgalemeng bana ba, wena wa ba Mmadipetero Kofi, wa botša tate gore a tlogele bana ba kganeng o nyaka go ba robalanang, e be e tswa ka e taba yeo. wa tsang tate ka kapa ye a ke dire so bana ba ka ge be ba tsena sekolo kua Lufanteng, nna ke bereka dilo je ba thomilego ke ge nna ke tswa mmerekong, ge maswifi a tshwara ba etswa, ge ke boa ke re na le be le ile kae. Wa bona le ge e le gore ke go lebala goba jwang ka ge ba di bolela ka na mokgonong, mosadi o mongwe le o mongwe a ke dumele gore ge ngwana a dira phošo o dira ke mmagwe. Mmagorena wa bona mo bana ba ke nagana gore o mma bona and then ba tekemišeditše go bolela dinnete ge e be ile gore tata go bona o fošitše o ne phošo tša gage, ke nagana gore be ba ka se go hlape matsogo ba go thomela maaka. Ge o be o botša monno wa Modimo gore o nyaka go robala le bana ba ba gage, polelo yeo e be e tswa ka o be o e ntšha ke gore go ne seo se tsebang goba ga o tshepe monno. Nna ke ya mo tshepa, And then pele ga bana ba gage o bolela mantšu a gore o nyaka go ba robala, o be o itšea ka Mmagorena. la tseba rena keng e no ba e le gore nka seke ka ba botšiša gorena be letšatši ngwaga o fonowe. And bana ba ka moka ga bona ba tlatsetša taba gore o ne letsogo mo go monno wa Modimo, mona o montšhitše go batho ba gabo a tswa, and then a tshepa wena o mo iša diatla. A ka no be a ne diphošo tša gage tše o di tlhalositšeng tše ding a o di rate, Mmagorena ga o ne raita go itia monno wa Modimo, a se ngwana a gago. And ge o itia monno wa Modimo mo pele ga bana bakhe, o ba ruta gore ba ye go itia banna ba bona, o ba ruta gore monna ga a hlomphiwe a se selo. Ge monna wa ne le diphošo, bitša banna ba mo motseng kapa bomme ba mo motseng kapa baruti ba mo motseng kapa mošate, o tle o mo kgaleme, a o ne raita go mo itie. And le tate a ne raita go go itie, mara tate o ne raita go kgalema bana ba ke bana ba gage ba etswa tseleng. O mo kwele ngwana o la o reng go tloga tšatši lewe ka kapa re phela ka mokgwa re ratang, re ya mo re yang ra bua ka nako e re nyakang, wa nyakang go tliša monna wa tliša, wa nyakang go tliša mosadi wa tliša ka lapeng la lena. Tate a sa kgona go bolela ka baka la re ge tate a bolela, tate o nyaka go robala bana ba gage. Ge tate a bolela, tate o tia ke mosadi ya gage pele ga bana. Mmagorena o le šaedi, ene e ya kwagala ntwe ngwana a e bolelang ya gore ka lapeng la lena go phelwa ka mokgwa go ratwang. Šule o no tlišitše le kgare ba tla dula le lona, a lebelegiša bana, a be a reella ngwana gona moe pele ga lena. Le tswa le rumile dimamathane tše e leng gore di be di se tša maleba gore di ka nyalla monno mosadi. Lesogana la wo le amogetše magadi dirumung, lesogana la wola le amogetše magadi plekeng ye le tsebang gore ga se ya maleba. Ge monna a se ya go nyala dilo ka moka ga tšona di borota ga geno, bana ba tšwele taolong le ka solo sa ba kgona ke basadi batho ba lo ba laola jwa. And gona ge o re mo go monno o re bana ba bašimane ba tla go gobatša, o roma bana ba gago ba bašimane go bolaya monno wa Modimo, ba tla e dira ntweng. And o mo tšere go ba gabo, a kgetha wena mola a dirile jwalo, wa mo tšea o mo fetoša lenaba mo baneng ba gago. Mmagorena ga go dirwe ka mokgwa.
ge e ka ba o ka mokgowe ke kgopela gore go tloga gone jwa le motho o mogolo o wa tekgalema a kgaleme ke ba kore motho o mogolo o wa tekgalema a ke no itšea jwalo ka baka la re go ne dilo tše dingwe ge o di dira o kgona go bona re mara mo gona mo ke a foša boela morago gata ya gare ka nako ngwe o ka no sola gore monno wa modimo dilo tše o di bolelang o di diriša keng gape monno gore a re o swere ke stress a gone motho a ka thabelang gore a kwane le batho ba gabo number 1. Number 2, a gone motho a ka thabelang gore ke monna ke agile lapa mara ba ga mauana a batle ka lapeng laka go dula le bana ba kige ba nyalwa borakgadi a bona ya go ba bomang Brock. a ko go leboga maubane bana bešo lapa le labo le na le mathata ne a ke le lemošeng mathata a leng ka molapeng le bothata ba mathomo ke gore mmago lena ke ngwetši ya ga mago o nyetše tate o nyetše o le bolela ka nna nna ke ntšhitše magadi pa a wa hlaba a ka tlhaba ke itse ka re go ria ka mokgowe batswadi ba gage ba ke bantha ba re a wa dilo ka mokana ka tsona monna wa mothatlole o berekile se se šetšego e nyaka gore ne o tlhabe jwale ka ge e le gore ne nna ke be ke le motho le gore ke be ke tlhokometše lapa la gabo mokgekolong lapa la mokgekolo le be le tlhokometše ke nna jwale ke re sa re ke a setla gore taramo e tla re ge nka hwetša sokana ya gore jwang ke kgone go hlaba ke ke fela ke mmereko makgweng ke moka ke tloga makgweng ke tla go bereka ka mo dipolaseng tšhelete na dipolase ya se selo ka mo ke tlhokometše bana ke moka wa ra gore ne ke moka ke no fela ke re ke tla re ge modimo a nthušitše ke tla hlaba ge modimo a nthusitše ke tla hlaba o ba o fitlhela gana jwale ge e le gore ne ke bile ke moka ka ba ka tswa pentšhele ka thokgola tšhelete a sempa fela ke sa no support-a lapa laka banna le basadi ka lapeng laka ke ditlogolo ke moka ke gore ke nyake sa gore ne kgomo ya gore ke o tlhabiša ke re jwang ke sa setla ntate mohlatlole nako e go shaile ene nako e go shaile o e bona ene ge nako e go šia e go shaile o support-a lapa la mmatswalago ene la gago le se gona ene wena o se wa fetša dilo tša gago ke bošaedi ba mathomo bo e leng gore bo bile gona bana ba gone jwa le ba nyaka ga bo bona mo ba tlo nyallang gona mo ba tlo phethelang mediro gona go diragetše bošaedi ba mathomo ba gore wena a wa hlaba wa fetša gonjale o godišitše ba ga bomma o fepile ba bomma gonjale wena le mma a le sa kwana ene wena o mohlatlole o mo ene ba geno ba go nyaka ene bana ba gago ba nyaka ga bo bona so ntho e leng gore re swantse re e tsebe la mathomo pele re ka lokiša maphelo a ba re swanetse re lokiše ba gago gore tate o mohlatlole mohlatlole hlabiša bana ba re ke ba ga mohlatlole bana ba o ba nyetše o ba feditše lebaka ke gore go ka godiša lapa la mmatswala gago le go ka lefepa wa ba riela tšohle go se wa reka kgomo wa tlhabiša mosadi ola go a swana ene gone jwale ka mokgwa o leng ke šetše ke bona gore go tlhaba go gona gore go ne ntho ngwe o ne kgona go bona gore mogala bo ka mokgwa wa sokolang o kgopela modimo o ra motse ya khutše ene a go le khutšo e tlong go ba gona go ne dilo tše dingwe re ka se di tšhabele mama o godile o swanetše go tseba gore o swantše a rie dilo tše di right e re mme o dira dilo tše right mama santše a tsebe gore yena ke mosadi wa ga mohlatlole santše a ge lapa la mohlatlole a ka se ya ge lapa la mohlatlole a ga lapa la gabo gone jwale sese ke kwele ba bolela polelo nngwe ba re go nyakilwe stene se e leng gore gone jwale ke mo batswadi ba dulang e le ge wena o fetša go ntšhetšwa magadi ba botša ke mokgonyana gore mokgonyana o re o tla le thuša e tswa mo le hirileng le yeng koo ke ba kwele gabotse sese ke ba kwele gabotse lebelela ba tlo thuša ke mokgonyana monna wa gago o le ngwana o tlo thuša batswadi ba gago
wa bona re monna gago le yena a ka se tlhokomele o tlo sapota lapa la bogadi ba gage a feleletša le yena a senela gage wa e bona gore nto ke tsela e leng gore ge le ka se e tlhokomele e etla ene mathata a wetseng wena le kgono go ne kgonagala re a tla wele bana ba gago gobane gone le monna wa gago e ka no ba e le motho wa go tswa ka ntle ne mara bona o kgona go nagana gore wena o ne gageno o ntšheditšwe magadi dirumong magading o dira jwala jwang o bega jwang magadi ao a re gopole gore le ge o ka nyala ke motho wa go tswa ka ntle se ga geno sa ntse o se phethe so o se phethela dirumong ke ga batho ka mola and then ge e le gore lenyalo la gago a la tsamaya gabotse ka segaga borena go kgathale gore o nyetse ke motho wa tswang ka ntle goba o nyetse ke motho wa kae diphošololo di tlo no ba gona gobane ga wa dira dilo ka tsela ya maleba wa nkwešiša papago le mamago sa ntse ba nyale ba fetše mara papago ka mokgwa ke mmonang a gone monno a ka riang lenyalo e le gore ka gare ga lenyalo leo ga a thaba go le banna ba bangwe ba no re a ke no dula ke emele lehu mara ka morago ga lehu le tlo bola ke go nyaka dingaka di ya kua go yena le re le o mo robadiša ba re papago le na a robala papago le na a robala gobane e tla be e le motho a robetseng a ne le sekgopi taba ya gago ke botša wena ka gore šetse o ntšheditšwe magadi santse o e lokiše maloba ke go botšišitše le wena ka re wa go tseba kua o ya nna wa ra sebe wa go tseba kere o ka se dumele go nyalwa mo o sa tsebeng gore wa kae santse le wena o ye go dula fase o ye go bolela le mogala wa gago o ye go tseba mo o yang nna gape mogale ba ka ke nyaka go ya le yena o nyaka gore re ye le di-passport ke renewile ga i3 ke re ke ae mara jwale ge ke swanetse gore ke ye nna ke tlutsa nto ngwe le ngwe tene ke sokola tšhelete gore nna re fly and nna mmaka ka mo nna o gana ke ya kana ga bo monna gago ke kae ke Pakistan nna mme a lokologe gore nna ke tšee bana ke re ke o ba laetša gabo papa go bona mama tšea lekopelwana leo ke bona o emiša letsogo magadi a o se se amogetše ke mang a ke thomeng so papa ngwana yo o ile a dula le monno ka ge nna ke be ke berekela kana mokgone ba re ke be ke ba lokolla nna ge ke boa mmerekong ga a gona ga a boa ke omana ka mokgwa ke omanago šano nke e le gore ya nnyija mo moyeng wa ka ke nyaka go bolela nnete le ena ka mo studiong ke tlhalosetšwe mo moyeng wa ka ngwana yo le monna go ba ile ba ndirela diphošo ka ngwana mathomo a ke re nna sekolo re tsene mara ga re a tsena sona bana ba ba ndira bošula le yena monno eno ba gore ka re ba ile o mo swarele a hlabiša a seke ba a tloga le ngwane a nae ka kua a hlabiša a fetše ke eng ke efe phošo ba e dirileng koko phošo e ba e dirilego ba ile ka ngwana mathomo a emile ngwana mathomo re sa le mo mmošareng bošego man a mešo ke beele nako ene o tšolela le monna go ka kolo ebile ba ne hlatse ke motho le gorena ke ne go kuša re ba dula le yena ngwane o monno la gago a fihla le yena ba re tsoša ke dula le mogalajo o re mama gape ke tswa ka sepetlela o swere dipampiri o re ke tswa ka sepetlela pampiri tše ke tša ba re bo re bula di-operation jalo ba re ba kgopela gore wena le papa le saeneng ka ge re le borokong ande le monago leo ke sanka ke tlo tseba gore o tlo o dira ge mokgalajo a saena ke saena gante re saenela go mafese le dirang re a ba saenela gore re a ba nyadiša le tšo ba nyadiša bošego lena le robetše bona ba tšweletše re robetše a le ko kere a moso e be le nako ene papa tsoga empa gape ke ka yo no thitšitliša ke re he gore o re tswa ka sepetlela doctor o ile a re o te dira o ka re o swere ke lešoko ore doctor o re le saeneng pampiri sese wena le papa ga le wena o le kutsumela nna re a saena le nkwe le nkušeng kore ke nyaka pelo yaka le ga ntse a dula a re yena o ya ka mola
ke mmoditse ka reng ka go phasetša o ka se fitlhe ka mona no one passage nto o ile go wa ndira yona ka re gore ke tle ke e bone a ka botsa ke motho ke be ke ya go ba lokišetša dipampiri le gorobostal ema pele koko ke nyakwa mo go sesese wena o tlile le monna gago bošego batswadi ba gago ba robetše wa te tshwariša dipeini wa rela batswadi ba gore ba saene nna ntate ka kapa ke itsebe a tša dipeini nna ke di tsebe ema pele gannyana abuti nna mogala ba ka nane sister in law engwe ya gaga go tswa Polokwane ba tlile ka gae ba fihla ka gae ke nao tše ke iphepela na pele ba iphepela ba taba gore ba re a rena o tlile go thiba Sefero akere so na pele tšatši le o ile a ntšha tšhelete ya go thiba Sefero and then ke gopela dutše mo tafoleng a bolela le bommama ba botša gore yena ge ngwana ga mathomo a tlo belegwa o nyaka gore a bitše ka fane a gabo jwaleng a gopela papa le mmama gore yena o swantse gore a dire merit certificate le nna napile ke moka ngwana a belega a tla bitše ka fane a gona ke gopela ebile papa mmama le papa ba bona tšhelete la kwa tafoleng ba re a o se ka wara mokgonyana wena mama papa nna Sadia re tlo go iša home affairs o yo sign ema mokgonyane o paketše batswadi ba gago tšhelete ena soke wa bo wa iswere a re tlo thiba Sefero mama ke bona o emise a ke e beng gabotse e tla le yona re ka mokgwa e leng ba tswele botsatsa ka ntle nna ke no bolela nnete ke gore ke motswadi a kere se ke se bolelago mo ke ra gore se tswe mo moyeng wa ka se se riegilego ke re ngwana le mogala jwa gagwe re sa le mmošareng tša go ratana di šetse re kwa gore ba re ba mmošareng be le dirang koko o mmošare a se ka mmošareng ke mo di-RTP a ke mele re a kgotsa gape ke mmošare ke di-RTP ke šetse re no re ke mmošareng ke re ngwana le mogala jwa gagwe ka mpa ngwaneo ba ile ba tla ge ba fitlha nna le mogala jo re robetse nna ge re robetse ba kokota o ne ngwanya gante wa tseba mofe nako sese o mo theeletše ge ba tsena le ngwanyana tsoko sa le ngwanyana ke thaka bona ka koloi ba tshwere dipampiri ka gona bogo ba boraisile nke o e thome kua tšheleteng e ba beng ba ebile mo tafoleng mo tšhelete ka morago gantse ge re setse re saene nna re no re nako ngwe ebile ke a mmotsa ke re tlano ka tšhelete e tlile ka morago tšhelete e ke 1,000 ka re monno o ntšhitša re no papa mama tšhelete ye e tlile ka morago ga gore le tsošiwe bošego goba le tsošitšwe bošego pele ena nako enewe 1,000 e tswile ya šala mo tafoleng ore monno o rileng ke re mollo o ile re itse go fetsa go saena ke nyaka e ya mama a tshwere papa ka letsogo a tshwara nna ka letsogo a re no ke a leboga re sa boela gona sepetlele a go bolele statement se le go se boletšeng gore monno o rileng kore e ke feleletša ge ke re ge ebe ba tsena ba re saena gore re fetša go saena a kere re a saena yo wa ditšea ke moka wa diphuthela namile monno ole o ntšha 1,000 o taba ya tšhelete le go saena ebile e diregile ka nako bošego lena le sa swere ke boroko be le swere ke boroko ma 1,000 la e bona ngwanyana la napare ga la e bona re ye ke 1,000 ra e bone ba a re ke malekere ke ge ba sepela nna ke ile ka ga motho ka re nko nkeletše ge taba ele ka mokgong tsala go bane go gatlhalege ke ya go lokišetša bana ema pele before re ya ga motho ke nyako tseba gore a ke re jale le mo borokong wena le papa di a sainišwa ebile le fiwa tago so papa le yena o e bone tao ye tateng ke ye ka mo go wena gannyana tate ba re le jele tao bošego mo la ka la ja le di-signature gona mo awa yona re ya mogedi nna le mokgakolo 1,000 go riagetse mara re sa tsebe gore na go sepela eng kankere jwale re bo matsobane le boraisibe ke moka re sa tsona go diregang kantena re tlo kwa ka morago re aba ba tlo re a lengwalo la lenyalo so 1,000 e ke a go kokota ke nyako o kwešiša a kere go thwe magadi a ntšheditšwe dirumong
awa ke pele eo ke pele ga magadi o ga botse 1,000 ranta e be e le ya go no ya go leboga a leboga ka eng mantšu a mang a leboga eng bona kore ba leboga ka style mo gare iša mo go a so botse ema pele before ya go abuti lena mokgonyana o le leboga ka 1,000 gore mosadi o le saenela re o ya operation ee ka mantšu a a mang kere moroka dipampiri ditokomane di ngwalwa ka sekgowa ditokomane di ngwalwa ka sekgowa and le motho a seng a tsena sekolo tšhelete yona o kgono e bala that is why ba e bone gore ke 1,000 ranta mara ba se bone ka mola gore na pampiri tše ke tša go tswa kae di bolela ka eng jale a bute o ka re o nyako o tlatsetša se sengwe mola a ke feleletseng go tlogela mowe ke ile grobostal ke re ko lokišitša bana ba bangwe gore ke tle ke tsebe a ke re ke sa tsebe ke nore tšeo a di ka se tloge di gona ka baka la gore o tseba molao jalo ge ke fitlha kua ke re ke lokiša dipampiri tša ba bangwe kua o mafetse ba dia computer ba re ee mma o nyalane le lekula na ke re aowa ka ga ka a ka nyalana lekula ba re gape shepakwe wena bjale ke kua ba nyalantšhitše wena oh ba re morodi yago a ke re computer la ntšha bana ba ka moka ge ke lokišetša ba bangwe jalo ba re o ne mogonyana lekula ke re aowa wa le somalia mama re se ke ra Oh, bitša maina le ba le nabile ke ge di ntlaba ge ke fitlha ga ke botja mogala jo ke a nabile ke re nna ke a social work tabe a e nthobatše gabotse ka no saenešwa ka gona go se tsebe a go ne taba ka tseba mara ke nyaka go social workeng alright se se wa gamang wena nna go jwa ke bitša ka fanabo monna aowa wa ba re gamang wa gamang wa ga mohlatlole sese aowa man nko fetole dilo tša nnete pasa gago e re wa gamang nna pasa ka gong jwa le re ke nna ke bitša ka fanabo mokwa ke nna wa ga ikibala 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 ee o ikibal or ikibala ikibala o ikbal okay koko ka gore gone jwale le amogetše magadi ebile mokgonyana o re go lena ke tla le thuša go aga ko le dulang nkane le ka ganetša mokgonyana ka bana ba gage mola lena le mofile le amogetše tšhelete ya gage ya magadi ga ke re jwale ngwana gago tšeo di fetile tša re ba nyadišane o tlile mokgonyana ba le go nyaletše le mo amogetše la bela tšea magadi ya gage lena ge le tšea magadi be le re a nyale jwang go riegeng ka bana ba gage le yena a ke gane ke no ra gore se se bego se ntshwenya mo moyeng le honuse kare kore se je sa ntshwenya jwa le kgone ka ge le gore motho o mo le mo santse gore a bolele tokelo tjago ke nyaka go se ntšha gore go ya ka mokgwa ke kwišang mama ka gona taba ya gore kore ga botse gore gore o be a amogetše gore ngwana gage o nyalane le re ke mang akbal o nyalane le akbal and then a re mola a dumetše gore o nyalane le akbal ka magadi a tla kgopiša le ke go wa moya ke taba ya gore ba mo saeniše dipampiri a sa tsebe e le tša gore o nyadiša morwedi yage sefaneng sa ga akbal jwale ntwela ya gore e seke ya mo swara gabotse ya dira gore a thome go kwešiša gore wo ke tsotsi o mo jeleditše le mogala ba gage and then ga a nyaka maele ke kwela e bolela ga a nyaka maele kae ba mmotša gore a se ke bebe a dumelela wo gore a tshele a ye Baghdad ke Baghdad ke Baghdad Pakistan a ye Pakistan a se a mohlabiša mamang o jwale mme o re o boditše wa mo fitlhele gore kua o ka se ye ka mare ke tlo go phasetša ene wo o re ka nnete o mo phaseditše ke ka baka le a bolelang gore o dile di-passport yena le akabale ba raowa jwale re ya bogadi jwale re ya go tsebiša ba bogadi jwale o re ka nako ela e fitlhang ge ke swantse ke sepele dilo ka moka ka tsona di a senyega jwale gore a re ke pelo wa mokgekolola motlho mong ka baka la re ikgweng le o tshwele sa mafatlheng o tla molokolola mara nna malome ka kapa ke a gana mama o e boletše le gong jwala re ke reng a ka se ka mokgona a ke tsere o mokwele wena o mokwele mme ka mokgola a bolelang a lokologa gore wena o tsamaye le ikbala le ye kua Bangladesh ke kae le re ke Bangladesh or Pakistan a lokologe mokgekolola ene re swantse re ko gore why
yena a sa lokologe ene mama o seke wa dira sephiri a kere ka lebaka la gore rena go bolela re theeletša kudu ke go kwele le go mbale gore ga o lokologe gore se se a tsamaya e koo goba o kwele ke nna ke le mokwela ke mara pele mama a ka bolela moroka ke nyaka go kwa kgaetšedi yaka mo gore lena ge le be le swere dipampiri tša go tšwa home affairs and then le 1,000 ranta le squeezer sa gago le mogala ba gago jwale ka ge wena o tseba gore batswadi ba ka ke batswadi ba go se tsene sekolo go ira gore tše dingwe tša ditokomane ba ka se kgone go di bala le go di kwešiša a kere o fitlhile ka kua wa ba bea fase wa ba hlalosetša gore mmereko wa dipampiri tše ke eng ntata ka gapa ke tlo le botša nnete a ke gane seo ke se reilego ke phošo it was wrong so ene ke no ba taba gone gore ka ge ke le botse ka re mo le mongwe ba itirela seo pelo a gage e se rata kgaetšedi yaka jwale nna nnete yona ke gore tšatši leo o tlile a swere yona soka ewe a fihla rawa ke tlo tseba ka ga ya wa ra dula tafoleng wa ba bose ra se ga se le bothata nna se ke sa se naganeng ke pampiri tše ba re go nna re ba sainišitše sona tše ke naganang ke gore o ba yena boletše le bona a re ke nyaka gore ngwane o ga a belega a bitše ka sefane sa gešo jwale papa le mama ba ile ba mo tshepiša ba ra wa go ne bothata mokgonyane nyaka koloi nna le papa le mama le sadia le wena re tlo ya home affairs re ilo go nyadiša jwale nna phošo ya ka e leng gore ke ile ka e ria ke gore ke ile ka re ge ke ya home affairs ka se ba bitše ka se bitše mme le papa gore e rie le nna la ya le eng ko home affairs nna re ino ya be ke ne 18 years aowa o ile le mang ke mang a emetseng family ya geno kore batho ba be ba emetse family ya ga mohlatlole e be e le bomang wa ga mohlatlole o ba se gona pampiri tše le ba sainišitšeng tšona bošego le ba fa 1,000 ranta be e le tšaeng nna pampiri tše ba bolela ka tšona mara nne na ke di tsebe Mara nna phošo ya ka ke gore a ka ba tšea ge ke sepela le bona mola ke ile ka re ke tlo ba tšea ka ya le bona phošo ya ka ya le bona mara sese gape bomamago ke ba bagolo le papago ko mogolo ba ka se no thoma polelwa gore le ba tsošitše ba robetše la ba sainiša ene wa re wena wa operation ke tša eng pampiri tšeo ka ke re ke ya sepetlela goba ke a ba ka re ke a bajwa goba ka reng nna nke le re thušeng kganeng home affairs ge ke tsamaya le mohumagadi ya ka ke re ya go saena go swanetše ke re ke le maubane ka tsela ye go be le pasa kapa go be le batho ba ba fanang ka maubane a kere ba e leng gore ba tlo dumela gore rena re le baga maubane ke le mamamamam maubane ke a dumela gore morwa wa ka moketekete a nyalane le mamamamam moremi le baga moremi ba ntšhe bohlatse ba go pasa tša bona ba di beemo gore rena re le baga moremi re a dumela gore morwedi a rena a nyalane le kakapa maubane a go be jalo go a kgonagala gore nka no tšea mosadi yaka o go a kgonagala ke gopola a ke bolela ka nna ge ke ya go saena ke tšere abuti o ile ka madimabe o robetše kua ga nkadimeng yena ya ba wo e leng gore kua gae ba mo romela gore a ye go emela lehlakore la ka gae wa bona bo abuti be ba le busy ba borangwane ba bereka ba ntšha abuti o ile ka kua gae ya ba yena a yang go nkemela ba dumela gore as long motho e leng gore o tlo saena moo basa gage e tlo šala moo ge e le gore gomjale re ka era ya go nyaka go tseba re lenyalo le la sesi le mogala boa gage ke mang a beng a emetše family ye ya gabo wena ka tlhakoreng la gago o kgopetše mang nna ke sepetse le ena kgarebele la go tla le nna bošego bo and then le mokgekolo o mongwe kwa basemolo ke eng le wena mokgekolong be ke renta black ya gage and then yena o ile go mo kgopela wa reng e leng gore o paletše ke go e kgopela mo go batswadi ba gago ke ile ka mo kgopela ka re re a home affairs re o ramere certificate re o ba hlatseaka amme a mo belegele ra bela mo a mo belege tsotsi abuti ke kgala emiša letsogo ka kua mohlomong yena o di tseba bokaone tše wa tseba ga botsebotse go no bolela nnete nyalo le la kgaetšedi kore before e tla goba
o tšere marriage certificate ya makoko le papa ntle le tumello ya bona kore Se- ke se- nyako se le bolele tlhalosetša maaka gape ka rena nna ntate ka gape se. nna ge ke tlo tseba tabe ya manyana le tlo fiwa sebaka sa go gana tšana le yena nna ntate ka gape langwa tabe ile nyaka gore fapantšha kwa gae ye ya kgaetšedi ka lebaka la gore nna ka nako tse ke tlo fitlha kwa ga keko ke kole gore kgaetšedi o tšere di-marriage certificate ya makoko ga a tlošalantšha 1000 yeo a tlo sainiša ba dipampiri ke ge be ba etswa home affairs ba emetše signature ya mokgekolo le mokgalajo gore e tle kgone go mahlatsetša godimo ga a kere ba be ba se gona ge be bona ba ene motho wa home affairs ba tšere ngwenyane ba ba bereke wa kitši ba re ke selina ausi ga gona ke a di gopola gape dilo tse ka di tsebe kgaetšedi o tlo tšhentšha pele before a tlo tla go batswai ba kgetlatši la yena a tlo ba sainiša dipampiri tše ba sainang ke ge yena a šetše a tso bona le motho wa home affairs gape rena kwa gare gore monna o kheanya a ntšhe tšhelete ya magadi ka pele ke taba gore jale bodešitse wene gore o dirile botsotsi tša go dirang tša go utswa seiname ya rena because o nyetse ngwana ga rena re sa tsebe wena le yena le dirile botsotsi emampele a re kwaneng jale re tlo thoma go nyaka go tseba gore ka nakwe Akbale a etla go ntšha magadi ko dirumong ba be ba šhe ba saenile ee kore be ba šetse ba etswa moo bo go shota signature ya mang ya mokgalajo le mokgeke le godimo ga marriage wa bona gore ba kgone go tlatsetša taba ya gore ke nnete ke bolela nnete šiba ntate ka kapa ke re alright mara taba ya lenyalo e bile gona pele before magadi right ge Akbale a tlo ntšha magadi wena be o šetse a changile be šetse le changile ee ba šetse a change jalo ba ganang ka gore because Alright. ke bolelang ke bolela yeo gore ntho a re direng so se se o nyetše kwa ga Akbale Igibalne ya a re feteng a re tseneng go tabaši le boletše gore maloba go ne o mongwe ka kua gae o sepela le ile ke drone or throne ke mang ba re drone or throne ke magolo ke wena magolo ke bona o ka re tlo fetša re tlogela tše dingwe and then le abuti o boletše gore papa o a motshoga gore o ka re a se ngwana gage a ye mo go papa ganyana ke lebeletše gore se ke ra šia ke nako tate mogala bo o ka re ore o ne dipelaelo tša gore a se morwago aowa a ke be so yena ke yena a no go bolela tšewe ga e jwalo ka mokgwa ena e bjang ke morwago ke morwa ka o a o tlhoke DNA o ke morwa ka thwi o jwalo ntho ya go tla go dira gore nna le yena re se ke ra tla ra gogišana gabotse ke baka la go nyatša ntlhela alright ke go kwele tate e sware gona moo ee ke bona o ka re o nyaka go bolela sese ke bolelela mabapi le taba ye ke ya ntate a re a se nnete ntate o ne dipelaelo mo moyeng wa gage le abuti wa ka e o ne dipelaelo and-e ntwe e go batša motswadi ya ko e leng wa mosadi ka baka la gore ge go ba le di-quarrels ka gae abuti ko mogolo re tate ga nrate ga a rea diphošo tša gage tša di reang ge tate a mo kgalema o re o tlo nkgalema a o kgaleme ba bannyana ka gore nna o nrate napile tate le ena ga a bona o lera tše di sentšona o raba gore a re le wena a se wena morwaka jwaleng nto e tlo causa conflict go ya pele nna e be ke duma gore ge nka be go kgonega le DNA e be gona ba e dire ba kgotsofale ba le ba babedi gore awa o ke morwaka goba a se morwaka cause nto ya lošanya ka ga ene e tlo tšwela pele le baneng alright sese le nna ke rialo ke re papa ga a bolele nnete papa bopelong ya gagwe o ne pelaelo ya gore abuti masoso a se ngwana a gage ka baka la gore tšatši le lengwe nna ke le ka re ke bolelena ka motse ka re motala e bane o thomile pele a ya woki gao e sware moo mame a ye mola go mama koko papa o a belaela gore abuti a se ngwana gage nna dilo tse di tlhagiše ke ena bana bakwe kore go bolela nnete ntate moremi ka mo gae gore ke tle ke kwe lentswe ke be ke re ke metlae yo amo mabatho o ba fela re ka mo gae ena ngwagono ge e le gore nako ngwe ke ba omanya se sengwe a re wena gape ye a o nrate wena o mpotse gore papa ke mang a fa ke belega ke papa go no tshwana le abuti ya ka gore botse ntuela ya thoma go tlhaga ena ke re ke metlae mma batho le ena ore o a se papage kore a ke kwatišane le yena wa ekwešiša
a thoma go ntšha mantswe ke nyaka re thomeng kaela ya abuti jalo katle ee jalo go tloga mowe ke ile nna ka thoma go e swara ka ge e le gore ba e tlaišana ka yona tabeng e le ba bararo so ba tlaiša bannyana ba tlaišana ka yona and-e bile ba e godiša yo ga te o thoma go ekwa yo ke lapile ke re wa tsa gone tabeng o mo yang kgonona and-e e ntsa makama ke kgone go ikwešišane taba ya mathomothomo mo bophelong jwaka jalo mogala jo batla ba mmotsa o theogile a ya gae wa mafelelo a mmotsa yena a e uta koko a ke nyake re ye kgole ee o ne bana ba bangwe ba monno wa gaša mo wa le rena ba re ke malome ka kapa e ba ka tla mo o tlo no ba bona gore ba ke ba maubane ba sale ka kua ntle a o tlo tlho ba botša gore papa go bona o kae le nna bana ba kae ba ka tla o tlo no ba bona gore bana ba ke ba moroka ba ke nyaka go tseba gore koko mokgalabe o re ngwano a se wa gage a e re a buti na le gona lentšu le o fela a le bolela o le boletše go tlogela la bo malobeng ge re tlosa re tla mo re tliša lona ebile jalo gana jwale re jere go mamoka ka ba bitsa ka bitsa le mogala jo kare ke kgopela gore a re bolele yela gore ge re ya kua re kgone go bona rona re ya jwang mogala jo o ile mosadi tabe e ga e gona ta so e kwa ba re papa ke yana ga e na boa ba botsa alright e sware mo e buše ka mo go papa o a bute o swana le mang ka kua gae o swana le mang Ra. tate mogolo le yang kwa Eh. a bute o swana le mang O mogala yo. O swana le magolo a gwe. o kae ga ga bo mmage Ka bo mmage. kana magolo a go ra Sebelaga kore ke sebelaga mmago mmago. tate mogolo go ba Tate mogolo. o monno o swana le tate mogolo wa ge Yo a belegile go mmago mmago. o a belegileng mmago mmage Ee. o a swane na go nne A wa nna re swane. Ang ino ba nnete yo ang ke re a re swane. alright tate ke nyaka gore a ke re letlile mo le tlo nyaka thušwa ke Ee. nna bana baka ke rile di-DNA ka mokana ga bona why ke di dira ke di direla gore mohlang ke hwile ba gešo ba se ka tla ba atheka mosadi ba re bana bala a se baka ke ne ke direla le gore go sasa tše ke tla beng ke di šaile bana ba ka ba tsebe gore ba kgetlolana jwang o se ka tla ke ra mo go bana ba tlo thomano gore wena e bila o ngwana papa ke no di dira ka kwano le mokgekolo wa gešo ra re dire dilo tše re di beye re di fe boramolao ba di swara jwale ke nyaka go tseba gore wena tate a swane le wena o rialo wena o a lokologa gore re dire di-DNA goba wena o shapo ka yona ya e hloke DNA Ana ke ne stress. ore no re a leboga gore a re di dire mara monno ba mo iša go o ra gore monno o swana le tate mogolo wa mpeo Ang ke se tate mogolo a ra re mara tate a ka palela ko gasela gore la sepane ya botate sepelo ba swana ka mo ke yo le ka mosepelo ba kere nna go tswa pelong yaka nna gabotse ke be ke duma gore o kare maybe nna le mogala bo re dire di-DNA test language ene kore go ne dilo tse dingwe le nna di ntshwara gabotse ene ntwe ke tswa le yona kgolo a ke thomile yona go mmuale ke kwa ba e bolela le nna le bophelo jwa ka gwa le ka situation tse e leng gore ke godisitswe ka gona a se gore ke a telela nna motlho mongwe be ke tla re mogala jo gone mmuale kere nkano maybe a lefetse tharo tsa diphoso tse maybe a re maybe ke motelela ka tsone a ke nagana gore a ke telele go fitlha moo ene tše e leng gore maybe nna ke nagana gore modala motlho mongwe a ka no ba re ke motelela ka tsone maybe ke tše dingwe tše e leng gore nako ngwe ga a dira diphoso tše dingwe like kwa gae motlho mongwe re trya nako ngwe gore re nyako mme a fatshe jale ka mogala jora mogala jwa mola bona wante ba gešo a tsora re rie maubane ke nyaka e mo go e abuti re fete gabotse abuti o nyaka di-DNA ga di ka boa di re o ngwana mogala bo o ka dira nna pelo moya wa ka ke tla no theoša pelo ka no ba gabotse ka no tseba rora re mogala jo lotse a be a di bolelang mo godimo ga ka gore a re bantse mara ke kgopela go kwešiša se sengwe mane abuti ra ngwane ya go wa motsebo bofejane ba botate
ge o mo lebeletse wena o bona le fapana ka eng wena le yena? kore la tseba go fapana jwang tate ka kapa la tseba go jwang kore sorry mfa go bolela ka mokgo kore ka kwa gabo papa nna phetšane e la gabo ba reng ke tshwana le yone a se ngwana wa monna o tee le papa Batswadi a re nna ya di-DNA test ke ya kwa gore le dikgaitsedi ka mo bane le go nyaka go e support-a gore e be fair and square, tate a kgotsofale moyeng wa gage le mme a kgotsofale moyeng wa gage le abuti a kgotsofale moyeng wa gage. Mara nna ge ke be ke nka ba moeletši wa mafello wa bona, be nka se ba eletše gore ba di dire. Tate mokgekolo ke mosadi ya gage, and then go ira gore bana ba mosadi o ke bana ba tate. And dipelaelo tša tate a e be tša pelo. Ke kwele mo go ne le polelo ya gore mme o tlogile ga botate a le mmeleng a boela ga gabo, and then mme gore lebaka la gore ke boele gae mokgekolo o be a bajwa, and then a mpotša gore o ya ga gabo, and then nna le nna ke ye gae. And then ga re tsebe gore ge mokgalabe a etswa makgoweng a fihla a hwetša ba hweditšeng ka mo gae, bona ba mmoditše gore na wa mosadi ya gage a tsamaile na. Pelaelo ya tate e thomile gona moo ga a fihla ka ga gabo a kry-a mosadi a se gona, and then ba mmotša gore mosadi ya gage o ile gae ka fase ga mabaka a mafeng. Ebile yona ye e hlotšeng pelaelo mola go tate, re tlo boa ra lebelela gape gore abuti mo ke o bolela gore kgaitsedi o re abuti o swana le rangwane a bona wa mafelelo, and then ge e ka ba swana ka nnete, abuti o ruale ge ke swana le yena a se wa botate. And nna go ya ka kgodišo ye nna ke godišitšweng ka yona, ge motho a re go mmage a re kapa go mme o mongwe koko a ge a re ka kapa le moremi ke bana ba koko mara a se bana ba tate mogolo, ke godile e kwagala jwale ka lehlapa, ka gore wa kwa gore lehlapa le go rogwang mma gore na ka lona jwale le ya go mmatswalage jwale lehlapa lela, go ira gore DNA test ye go bolelwang ka yona gore ba duma o ka re e ka ba gona go ra re swantse ye go thoma go mokgekolo go bonagale ga botse gore na jwale DNA test ya rangwane le ya tate di a swana di swane, di a fapana di fapane. And potšišo ke gore ge di kaya ge e ka bua e re abuti ke ngwana a tate, e tlo dula ga botse meboyeng ya bona ka moka ga bona, mara ge e ka bua e re negative, ke nto be ke nyaka go e botšiša koko pe ge e ka bua e re negative, ya e tlo ba mathata yo hlola mathata a go feta a re e tlo bua go le jwalo. That is why nna ke re bana ba mme ke bana ba tate, ka baka la gore tate o nyetše mme ke mosadi ya gage. So go jwale bana ba le ka moka ba swanetše bona ba bone ba dule fase le batswadi ba bona ka hlompho ye ba ileng ba e loba ge tate a hlapa matsogo ba thoma go titirela yona, ba swantše ba ye go tekgalema ba ne ba nnoši ba bue, e be bana ba motho ba tsebe gore ka lapeng la batswadi ba rena ga re tetaole, re laola ke batswadi, re tla tetaola ga rena le banna ba rena. And then ba ye go dula fase le batswadi ba bona ba lokiše taba ya go hlabiša batswadi ba, and then ge ba fetša go hlabiša batswadi ba ke tate a ye go ba ga mohlatlole ba tle ba mmegele lapang la ba mmeele lefata ka mola lapeng la gage,
and then gore bana ba ke batle ba kgone gore ge go retololwa dilo tša bona tše di diregileng tša diphošo tabeng tša manyalo a bona dilo di tle di kgone go tsamaya gabotse ka baka la gore a kere gore tate go ka kgonagala gore ngwana a swa tate mara nna ke nyaka gore le kgono tate a tsebe gore ga a dula le mosadi ya gage bana ba mosadi ya gage ke ba gage go swana le ge a amogetše moratho wa gage wa lasbone gore ke ngwanabo ebile a rutile bana ba ba gage go mmitša rangwane a no tšwela pele a tsebe gore ke morwage monno ene le monno a tsebe gore monno ke tatage ke monna mmage then e tlo dula gabotse dilo tšeo tša gore ge re kgalemana re tla ntšha mantšu a mabe ke ya ge batho ba kwatile motho ga a kwatile o bolela nto ngwe le ye nngwe a kere go tshwana le ge e le gore o ka dula le mosadi go monyetše le fapana o ka kgona go mmotša re ya ebile ke go nyetše ka phošo mara o a tseba gore a se phošo so motho mongwe le mongwe ga a kwatile o bolela nto ngwe le nngwe ye e ka modiang gore a kgebe a kgotsofale o bona taba ya di-DNA gantši ge batho ba e dira santse ba e dire ba thabile ene le gona o e dire ka lebaka ene le gona o e dire go ne le seo se lebeletšeng wa ikwešiša so ke mo ke re nna ke e dirile ka lebaka la gore ke bona gore ke ne sela le sela and then ka kwešiša gore ke bereka ka batho and then nka no robala go sasa gwa tsoga tlhakatlhakano nngwe ba re ngwane o la swaka ebile a swanela ko go kry-a selo a ke nyaka gore motlhang ke hwile ke hlo ke epololwa ka kwešiša gore no mokgekolo a ko go protect a ko go direle dilo tše ke sa phela then o di sware o di fe ramolao wa ikwešiša e se ka go nyatša gore ngwana kwa mang wa swaka o kwang nnete ke di direla gore go sasa se ka tla kry-a e le gore go ba le o mongwe ka mogorong a hlware eng ngwana wa swagago ka nna ke ngaka ke gahlana le tšona ke a di tseba ke ema le malome ka kapa seemong se a se dumele gore re ka di dira why ge re ka di dira di a boa di re abuti a se ngwana wa tate mama o ka botša tate wa re o tlo mo araba wa re re a swantšha nna ke be ke le proud ka tsona ka go tseba gore ga go ne bana ba ka ga go ne wa tlhaba ka gare jano ka ge melao tate kapa re o tlo ba kgotsa ebile jano ga le ba le swantšha le re mmang gore ge ke theeleditše ke proud le modimo o a tseba e be eno ba dilo ka gare ene ga botse nka be le mpha nakonyana ga go tshwane a wa nako e sa le gone ke a bona moselekgone wa tseba gore wa o kare kgaetšedi tše tšaka tše di belela ka taba nako ba ne ditaba batho ba ya ba ne ditaba ntle le tše tša botate motlho mongwe le goreng mangudi yang mang ke ngwana mang a se ngwana mang ba ne ditaba ela nke ke no rumanyane ela ya go fetiša gore kgarebe ema yeo ko re tloa go yona ke nyaka re rumeng ye abuti wena o a kgotsofala a ke re mo re bolela ka wena a ye mola go abuti o a kgotsofala wena nna ke kgotsofale ntate ke kapa le ntate Mremo wena o nyaka di-DNA ke kgopela gore re di DNA testing ga botse wena o nyaka o tseba re tatago ke mang la tseba gore wa ke bolela so ntate ke kapa tabe a thome go njwale ngwaga go feta goba moraga ngwaga go feta okay before o nyaka go ya di-DNA testing botšiša mmago gore na tatago ke mang ao ke botšišitše ena mme o re ke mogala jo and then wena o bona o ka re mmago go botša maaka a ke bone o ka re mpotša maaka nna go ya le ka di-situation tša bophelo ba ka mokgwa ke godileng ka gona ka mogagešo lena le mogala bo ka mokgwa a ngodišitšeng ka gona le mantšu a gage a šitša ntutše mo moyeng le dipereko tša ka gometateka kore ke nyako no tlhalosa ga ke e re ganyana wa tsa malome ka kapa mogala bo re ka no mo gapeletša gore a di dire o tlo le tlogela lapa le ge tate a ka robala a ke bone gabotse le gona bophelo ba ga ba ema gabotse tša ge di a šašarakana jale ta le swa nyaka gore a tsebe gore na gore ebane gape gore motho a tsebe gore na o belegwa kae go ka se mo fe mmereko kore nto re tshwantseng re e tsebe ebile re ikwešiše ke gore abuti
gape re ka se tshele molao wa papa yena o re ga a nyake di-DNA ene rena gore re tswele pele ka tsona re santse re kwa batswadi ba ba lena e le ba babedi a re nyake o kry-a o ka re lenanego le ke la go roga batho ba bagolo so re nyaka go kwa se batswadi ba babedi ba ba se nyakang ge batswadi ba ba ka re bona ba nyaka di-DNA re tla di dira gore re bona ba tla bane maekarabelo a gore bona ba tlo araba ditaba tseo ka goreng ka re DNA ge e boa e ka bua e re positive e ka bua e re negative and then gona moo go tlo nyakega bona moo mara ke bona shiba ba emisitše matsogo e le ba babedi ga botsebotse ntate Kakapa le ntate Moremi ge ke re ke lebeletše nna ngwane wa ka ke mo lebeletše ke lekile go dula le yena re ithuka mmotša kare wa tseba re nakeng wa nroga gedimo ga tabe e le gore o madi a ka gešo e be e le sekgale sela bomma go rena ba re monna o tee ke monna o tee le bana ba motho o tee ka moka ga go ne le mo ke arogilego le tšeo di bolelago ga ke ditšhabe mara se se tletšego nko o be le tshwarelo ka lapeng ngwane wa ka gabe tše di diregilego papago a mokgala go dira jang ga le bele ge re dilemo ke mafelelong di kgopile goreng ka moka re tlo rolamo yo a ka re ga a tloga maa ba tshwarelo yo mongwe ngwane a be le tshwarelo wa gana kokošua mmone a ke gane tate šo o emiša letsogo a re kwe tate mo iše mo go tate sese aowa nna laka la bošuana ke ana nka no ipitša gore ke la mafelelo nna di-DNA tseo tša lena tšeo a ke dinyake buti mogala bo re o re o papage mamago o re papago shu wa ikwešiša so lokologa ke batswadi ba gago rena a re go tsebe go feta bona wena o reng re nyaka o lokologe ena ge o ile gore a o lokologe o no bolela pha gore nna ke lokologe ke nyaka ntate di-DNA Moremi ge e le so e le yena mogalatswa ka lebaka la gore taba tše ke di tlile ka yena kere nna la tseba gongwale re šetse kore le dikgaetšedi tše tsaka šiba nankwešiša go ya ka mantšu a mogalatswa re šetse le bona ba šetse ba nne nako ngwe ba ne go ntauta ba ne go mpha maele a gore a buta rena le rena maybe re nyaka gore o die gore o kgone o kry-a batswadi ke nyaka reng ka mo go dikgaetšedi ne tate ke nyako go kgopela go tšwa boteng ba pelo wa ka o skebe ke boletše le mme ke nagana gore o nkwele moragonyana mola ke nyaka go bolela le wena o motswadi wa bana ene ge o ilwa le mokgekolo go se ke go ba le mo o tsentšhang bana gona ge o kgalema bana ba ba gago go se ke go ba le mo o tsentšhang mmago bona gona ka baka la gore dikgalemo tša gago le mantšu a gago jwale ka motswadi ge o nwele madila ke tšona tše di diang hlakahlakano ye ka mo lapeng la gago o kgethile gore batho ba geno ka mare ba dulele kung and then o tšee mosadi o dule le yena le bana ba gago mara ge o fetša o a boa o tsentšha letsogo ka gare ga dinawa o nyaka lesambane o gopole gore ga gone motho wo a ileng a go gapeletša gore o dule le mokgekolo go tloga a sa le mmeleng ka dipelaelo tša gago ge o šalle o tlo o hlola ba bo sa gapeletše ke motho ka gare ga dipelaelo tša gago tša go nyaka go tseba gore ngwana kwa gago ngwana a swaka ngwana kwa ka ngwana a swaka o dutše le mosadi wo a le mmeleng ka dipelaelo tša gago mara wa kgetha go dula le yena wa be wa kgetha go lwa le family ya gago ka baka la go kgetha yena le merwalo ya gage tate rereša ba le nnete bana ba tlo kopantšha ke lena ba tlo phatlalatša ke lena jwale ka batswadi so le ge o ka khora thabola mmotlana
tseba dilo tse o swantšeng o di bolele mo pele ga bana le tse o sa tshwanelang go di bolele. Ge o kgalema ngwana mokgaleme jwale ka ngwana wa ka gae, o seke wa mo kgalema ka mantso a e leng gore wena le mmage le ile la baka. Bana ba mo dintweng tša gago le mosadi ya gago a ba tsene felo. Ge o kgalema bana bakhi o ba kgalema ba ne ba noši o tlogela mma bona. Ge e ka ba mma bona o ne mašhaedi a gage, kgalema mma go bona o tlogele bana. Dipolelo tša lena tša go tlotlo le re go ra gore ene ge ngwana tate a sa go theeletše, ngwana o kgona go se go theeletše e le wa gago o tseba gore ko wa gago a no se go theeletše. Jwale ge bakhi ba etswa tseleng gore ke le bona ka ditiro gore a lebaka kapa le ka no be le sebaka, o dira bošaedi. Ngwana o kgone go tswa ka diatleng o mmelege o le sho ebile a tshwana le wena ka dilo ka moka, mara a no go tswa ka diatleng a die dilo tše e leng gore wena ga o di nyake, a tshele melao ya lapa la gago, a die ka phele ka mokgwa yena a ratang. So tate ke a go kgopela e bela mafelelo, monno ke morwago ke yena a tlang go tsoša lapa, a tlang go tsoša kgoro ya gago le kgoro tša botatago ke monno. So dipolelo tše dingwe ge re kgoše madila, ge e ka ba madila a re palela re le batho ba bagolo, a re tšweng madileng re tlogeleng madila, and then re kgoneng go lokiša dilo ka nnete ka tumelo ya gabotse. Tlogela go fa monnola dipelaelo gore e ka ba e le morwago e ka ba e se morwago. Abuti tlogela go tšwela pele o thekge dikgopolo tša gore monno e ka no be e le tatago, e ka no be e se tatago. Dipelaelo tša lena le le ba babedi di go batša mokgekolola thata, whether tabeo ke nnete goba ke maaka, mara e mo go batša go feta dilo ka moka, ene e bula gepe between bana bakhi le monnola, ka gore ba no fetša ba re ge ba dutše ba re mara e ka ba yena, mara ka mokgola a fetolana le tate kapa tate a bolelang ka gona e ka no se be yena. Ene bana ba gešo, bana ke ba letheka, bana ke ba mpa, bana ke ba popelo. Ke abuti ya lena mothola ke ngwana mmago lena, morateng ke malome ya bana ba lena, motšeeng jwale ka abuti ya lena. Dilo tše di bolang ke yena, di bolang ke tatago lena, di tšeng le di beeleng kua lena le lebeleng yena le lebeleng le mmago lena. A ke tsebe Maubane, ke be ke duma gore re no tla re bulelele megala for 4 minutes re ko gore batho ba reng. Ke bona ka mo di-commenteng ba re nna le wena o ka re gatelela o la abuti. No, ge e ka ba re mo gatelela ka theresho go lokile, mara ge e ka ba re mo gatelela ka maaka tene re ya foša. Mara before re ya ko ba theeletšeng a re tsene ka mo go ba pele. Ya ke be ke wa tse re be ke re ke nyako nnete ba theeletše re tsene mo go tabanyana ye ya papa le abuti. Mama, taba yekhi e tlo go gobatša ne, papa taba ye e tlo go gobatša, abuti taba ye e tlo mo gobatša. Re ka e tlogela abuti a bona o ka rara mothuša, re ka mogala maela rena aga abuti a kgona go aga lapa la tate a kwešiša gore a ke ye mo mme a yang gona. O ne bana ba ba kae ba masogana tate? wena wa babedi. Ke morogo mogolo. O mongwe ko la ba jwang ka kwantle. O mongwe wa ba jwa go ra gore gabotse ge re bolela ka morwa re bolela ka abuti, o ke yena santse a tlhokomele wa ba jwang. Tate mogolo, lapa la gago le tsenetšwe, ene le tsenetšwe mo e leng gore ga go ne mo o llelang gona. O hloka baeletši gobane wena le bageno ga le kwane, ene o kgole le batho ba geno, ene o wela ke mathata. Mamago re ka no e tšea gore a go nyake, mara se ke se tsebang kua ga geno ke meokgo ke dikeledi di a tšhologa. Ge ba lebeletše so ba bona ngwana bo bona a le ka gare ga seemo se gone jwale, ba kwa bohloko bo bongwe bo bogolo kudu, ba nyaka gore ba go thuše fela a ba kgone ka lebaka la gore le kgole. Abuti o ne le dikgopi tša go tloga kgole, go tloga kgale, go tloga meberekong, go ba ka gare ga lapa. Bana ba na le dikgopi tše ba neng le tšona, le ka kua gare ga lapa mme le yena o ne le tše a neng le tšona, tate le yena o ne le dikgopi tše a neng le tšona go fitlhelela re e re ke ne homola. Malome ka kapa o ba bolela nnete mama a re o ne phošo ya gago go dumelela bana gore ba e taole, wena o le gona, papa a le gona, papa a palele ko go kgalema bana ka gae. Lebaka le la go bolela ke sesi la gore sesi a re yena o nyaka go
kore ba bone gore go kaone ba te nyakele ba te tshepelele ba ye mo ba ratang ka lebaka la ra go ne kgalemo ka gae. Ke rata gore ke re mama o ne phoso ebile ke be ke re le bona ba ne phoso gobane mebele ye e yang go tsamaya senyega ka ntle a se ya papa go bona ebile a se ya mma go bona ke ya bona. If ba ya ka ntle ba ya go bapala dipapadi tšeo e leng gore ke tša bona a ba gobatše mma go bona ebile a ba gobatše papa go bona ba te kgobatša e le bona ene ba te diba e le bona ene ba te tsentšhetša mathata e le bona. So le bona ba swanetše ba tsebe gore ba bile phoso go gana go kgalemiwa ka gare ga lapa. Ntho e leng gore gona ka gare ga lapa la lena le ya nyatšega ka lebaka la gore mokgalabe o a swanetšego a eme a bolele a kgone go bolela gobane o tšhaba mosadi a gage ka gare ga lerato goba ka gare ga lenyalo ga go tsene maatla. Ditshipi ga re di kukela go ya go bereka ra tšiša tšhelete ka gae. Diatla ka gare ga lenyalo ke tša go tliša ke tša go fepa mosadi a tla tša mosadi ke tša go thoba monna gore ka gare ga lapa go be le lerato le kwano. Tate lebaka la gore a tšo ka mo gare ga lapa le a ye go nwa a ye go dula le banna ke lebaka la gore ke nyaka go khutšiša hlogo ka lebaka la re ka gare ga lapa ga a kgone go dula fase le mosadi ya gage ba dula ba swara metlhamo ya baratani ya go bolela ka bana ba bona ya go aga motse wa bona. Nto ba reng ge ba e dulela fela ke ditshele tate o bona gore go kaone a tsamaya e go nwa ga a boa o kgoši wa robala ga a tsoga go sasa santše a tsamaya e go nwa gobane kua nwang gona o kgona go bolela le bagwera ba gage. Ke leboga gore tate a senke a re ke tla iša ola mme letsogo ka mmontšha gore ke monna o ile a re ga ke itulele ene go botlhoko mma go nna gore tate a ntšhe mantšwa gore ke ya go tšhaba. Ge monna a go tšhaba o tlo go bapadiša jwang? Ge monna a go tšhaba o tlo go segiša jwang? Ge monna a go tšhaba o tlo dula le wena jwang? Mosadi ga a swanela go bontšha maatla gage ebile a ba bontšhe gore o fenya monna. Ge monna a ka fenywa ka gare ga lapa lerato le fedile. Monna ga a ka betha ke mosadi a kgotsofala gore mosadi o la mpethile wa mphenya a go sa nento a tlo e bolelang ga o sa tlo ba monna o tlo ba ngwana ka moo. Nto e diragalang ka mola ga bolena sesi ga se yona fela lebaka la re go be so a ba sepediša dilo tša badimo gabotse. Papa go lena badimo ba gabo ba monyaka o lebeletše taba tša bogweng. Mokgonyana ana ke mabaka a mafe ge re ka botšiša a kwagalang a ka dirang gore mokgonyana a dule bogweng goba a dire gore mokgonyana a fepe lapa la bogweng a tlogele la gabo? Ke mabaka a mafe a nkareng ke a botšiša a gore a ka diba tate go mengwaga ya leng mo go yona gore a palle ko go aga motse wa gage a lebelele motse wa bogweng? A tshwanetše o lebelele tša bogweng o feditše ka tša gago then o tla bo lebeletše tša geno o lebeletše o thuša le ba bogweng o ne ga gago mo bana ba gago ba tlo dulang gona. O ka se phele o naganela batho ba bangwe bosesiago bo abutiago bana ba gago ba dutše ba sokola. Nto e le lwešang ka mola gare ga lapa ke lebaka la gore go ile gwa ba gabotse ka nako la dilo di le gabotse a senke gwa diriwa dilo tša maleba. Lenyalo ka bolona a se ntho nkebeng e re beile mo go no reka kgomo go e tšea go iša bene tate a nyala dilo di a sepela gabotse go ntšwa le tepotše gore papa go lena o tlo nyala jwa mosadi wa motšhabang mosadi wa mmethang mosadi o e leng gore tate a kgone go bolela le go ntšwa le wa mokwa gore o re ke a motšhaba a ka no re a re o ria di-DNA bošego a lala tulo wa bona gore ke dilo tše dintše e leng gore le tate ga a le mo ga a di bolela di re dira gore tše dingwe mogala ba modimo o swantše a di bolela gabotse a tseba re ge ke a gae ge ke fitlha kua gae se ka swa ene ke bošaedi. Ge ba re molao o emelela basadi a se gore banna o ba emelele ge re tla seemong sa go swana le se tate molao wa mo emelela gobana go ne molao o dumelang gore motho o mongwe a tshwenye o mongwe. So malome ka kapa nna ke be ke re no e re gannyane re fe for 2 minutes nke re no kwa batheeletši ba babedi ba re eletše mo la tabeng yela kore re be le ba bangwe ba e leng gore ba re thuša ka lebaka la re abuti o bolela nnete malome ka kapa di-DNA le ka di dira ge di ka boa dirago ngwana tate o ya kae o botša mma gore a go bontšhe papa kwa metše ya kae
ke no rela gona moo gore o bereka jwang gape go ra gore mmago ge di-DNA di boa malome ka kapa go ra re mmage santse a tsamaya ke re santse a botse mogala bo gore a ne o tso motšea kae lapa le le phatlaletše kana ga lona ka moka ga lona so wa e bona abuti nnete a re nyake go go gatelela o ne right ya gore o dire se o se dirang fela malome ka kapa a bulelele batheeletše le rena ba re fe maele gore tabeng e so re ka dirang re kgopela magagešo go letse batho ba e leng gore ba tla fa maele a go kwagala ke sa re ba bang a kwagale nne ke no rela re ga ile gore tabe le wena wa e kwa gore ya go imela e šutelele ba bangwe ba babedi fela ge re ka no tšea o ka tšea monna o motee wa tšea le mme o motee ntate maubaneng then re kwa tšaba 013110406 013110407 mcrs mo moyeng dumela mcrs Sebala malome ka kapa le tate profo. Regina re a le amogela tsenang ditabeng Malome ka kapa. thobela Nna ke re taba ye abuti le batswadi. Gore abuti ga ga kgotsofale se tsholelang ke batswadi gobane ga ka tatela gore yena motho mo ba sa yemela. Gape nte go kgole le go go yena. Nna ke rapela abuti re tsa mo rapela. Ga a le bale ka dilo tseo ga nya ka bophelo bo botse mo lefatsheng. O bona ga senya ka bophelo bo botse mo lefatsheng. A tsenelle ka gare ntse ga a kgotsofale. le rialo mme Regina Ke a leboga tate ka kapa ga a kgotsofale. A ke taba ya papa le mma. a re lebogile go kwa maikutlo a lena bošegong ba lekgono 0131104 06013110407 mcrs mo moyeng dumela ngwana je wa go se tsebe selo ke kgopolo ba tlhokaie ra go amogela wa rra ya be ke kgopolo go bolela le mogolo wa ke ka moo ba le theleditše ka moka ga bona se nka go bojang sona abuti aka tlogela dipolelo tša serata tlogela mogofe tlogele go botsana makala kgaetsedi yago tatago wa ikagana tša rrago o godišitše go thedisa gone bualolla ka dipereko tša gago a se gore ba re go le boloi go le sedimo tatago wa lla ka pelo ka bonala le wena o sa mothedi mo mo a ditong gona ba dipotšiše gore a na ngwana ka ke o tla ntlhokomelela lapa jwang fetoga ngwaneso tatago ke tatago ke o na le tsona dipelano le tša go kwatara ga di tlo go tsela mogwela ka selo ngwaneso le se ya le go feta lebelela go tsamaya o feta o ra gore ko bo sepela o tsamaya o dula malapa a batho a na tatago mao ditentho a reng o bediwa go boga gore o kwalela ke go feta bana ebile wa ba tlogela o fedisitse tatago ge re nna wena ke no ya bona morago ga e ka dula fatshe le tate ka mo gopela ditshwarelo le yena a bula pelo ya gage dilo tsa di a lokologa ka bona meberekong ke a leboga re go lebogile wa rra re leboga maikutlo a lena a re topeng wa mafelelo 013110406 013110407 mcrs mo moyeng dumela Tsapa le kaina a re gona rra lena wa rra ya phila ntate tsapa le ntate moreng beng bawo man ukuthi yabona ukuze yena alelizini i-problem yethu thina abantu sibantwana abazali bethu abasili amaqiniso okay bekungcono bamkhulule bamenzele i-DNA azokwazi ukuthi akhululile nayo emoyeni ngoba imase ukuthi kwenza kwakhe i-DNA ukuvulela iinhlanhla zakhe ukuthi izo zingenza ukuthi athole umsebenzi yena akenza i-DNA azi ukuthi uvela kiyiphi indabuko akwazi ukuthi ayokuthetha izinto zakhe lapho la avela khona azokwazi ukuthi izinto zakhe zivuleke mhlawumbe abezimu bakhe nangaba kusuke walapho amvalele nje ayikho into emlungini ayokuphila kanjani enzela abanye abantu ipika ngobuphilo bakhe all right okay thank you papa le lekwagetše re lebogile maikutlo a lena re lebogile kudu a go menagane metsotso ke masomepedi fela go ikela go ere ya lesomepedi ke kgopela gore nke re tleng ka mo go dikgaitšedi ka mo nke ba re botšentše e leng gore ba lla ka nako gore aowa le re jela nako gore re ba bona re nako ya tsamaya ene rena re tshwane ditaba ka mo re feditše ka mo re ya ka kae batamelanyana kgaitšedi ya ka batamelanyana lekopelwana lewe gore o kgone go kwagala gabotse thobela nna ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlo nyaka thuso
mabapi le bophelo ba ka. Bophelo ba ka bo tsamaya gabotse. Go thomile ka 2018 ka thoma ka tshwenya ke moya, lo tša ka di a hlakahlakana ene ke sa di kwešiše dilo tšeke. Ke phela ka malwetši, ke sepetše dingaka tsoko tše dintšhi a ke hwetše thušo. Ge ke fihla mo ntse ba mpotša gore wena ga o baje o tseba taba tša gago, tsamaya o ba phethela. Ga ke di kweše le ga gešo a zanka gwa ba le ngaka, mamaka a di tsebe dilo tšeo. Di re tlabe ke phela ka bolwetši until gwa fihla mo e lego ke ile ka bajwa go robala fase. Mo le nna ke ile ka bona gore mo ke tlo kgwa mo ka sepela, ke palela ke go tsamaya ba ntshwara ka mo ba ntshwara ka moke. Ra ba ra fihla mo e le gore a go ngaka tsoko, a re ngwana o mo ise metsing ke mo e lego o tlo fola gona. Ke ile ka ya moo le mamaka, ka nnete ke ile ka fola. Kore ke bona dilo tše dintšhi tša go tšhoša tše e lego sometimes di nhlakanya le hlogo. Mantšu a bolela le nna, ke a travela bošego ke robetše, ke a underwater ke kopana le bomamokebe a ke kwešiše go diragala. Sometimes ke feel kare ke a šomišwa, kore ke a tipotšiša gore e ka ba ke a šomišwa ore ke gatišitšwe ore ka nnete ntwe ke mpho ya badimo. Le tuku e ke e apere mo hlogong ke e apere le kgono le gore le boneng se ke bolelang ka sona. Tuku ye ke ntšheditšwe ke mokgekolo a re go o ntshwere, ye e le go tuku e mamaka ga e mo thabiše gore ke sepetše le wena go dingaka ka moka. A gona le go ka go ntšhetša tuku eke. Tuku eke ke kwele wena gore o ntšheditšwe tuku bošego robetše. So ra tsamaya ra consulta ka yona, ba re ee ke nnete e phasetše o e apare tuku eo. So ga e mo thabiše ntwe le taba tša ka tša semoya, ga a di kwešiše. Yena mo go yena o re nna ke a šomišwa, ke šomišwa ke batho ba bošego. Ene nna ge ke mmotša ditaba ke a mmotša lo tšeo di a diragala. Mostly tša lapa la gage ke bona diphiri tše le o le bona ga ba di bone. Ge ke mmotša a ntše serious, o thomile wa go lora wa e bona ntho ya mogo. Ene ntho e nkweša bohloko kare a se mmelo a kao ke fedile. Le batho ge ba mpona ba no re Mabatho wa bajwa, a ke hloke tšhelete, a ke hloke selo, mare bophelo ba ka bo hlakahlakane. Ke motho o ke teperekang, a ke enjoy tšhelete ka, a ke enjoy bophelo. Kore ke šika noši, a gone ntwe e ntse felang. Ga ngwanešo ge o re bošego o ba le maeto, ge o ya ko dinokeng kapa ge o te pona o e tšwa ka mogae o sepela o tšea maeto a gago, o bona o tsoša ke batho ba mohuta mang le sepela ge le tsena ka kua nokeng ntle le gore o bona bommamogajwa, o bona bommamogajwa ba bakae, and then go fitla ka kua metsing ke eng o bona eng, and then di-voice tše di go bolediša ka language e feng di reng. Ge ke ya mo metsing gantši ntho e diragala ge ke robetše standing sa ka. Ge ke le ka gae ke kgona la ke re dutše so ke re ke robala ka gae, ke motho e lego ke ile ka tswa ka dula standing sa ka baka la ditshele tša ka gae. Ke motho mongwe wa go fela pelo, so ke tenyaka ke nnoši. So ke no re ke dutše ka gae gore aiman sepele o ye ka standing o kgwetša le bo 9, so ke ra nna ke a tsamaya ke tšee bana mare Mabatho a o e felo ke rae ke a sepela. Bošego ge ke robetše kore ke bone go e tla pula nngwe ya go tonya so, ge e tla ere ge ke lebelela godimo ke bone monga metsi a fetša re ke go latile ke sepele. Sometimes ke mo swara ka mosela oke, ra sepela ge re lo tsena re o tsena ka mogare ga metsi soke. Ge ke tsena o kgwetše le gore ge re tsena ka mogare ga metsi ke kgwetša mokgekolo, ke kgone go kgwetša tafola so ka mo thoko ke di-fruits, mokgekolo o dutše so mo tafoleng. Mo gare mo ke nang le yena a go na le metsi, like ka mo marago go na le metsi soke. Like a bolele le nna a mpotše mathata ka gae, ntho mathomo ke ile ka re ge ke ya nokeng o mpoditše ka pelo yaka, a re ke kgopela gore o ba swarele tše ba go riang tšona ka mogageno. Sello sa gago ke se kwele, wena lenyalo la gago ke le swere, tšhelete tša gago ke di swere, mahla tša gago ke di swere. Problem wena ka pelo ya gago o tswalela dimpho tša gago. Ge re tla go wena re palela ke go kopana le wena ka baka la gore o swere dikhupi tše dintšhi mo pelong ya gago. Lokolla ntwa se ya gago, rena re tlo go lwela.
ba swarele rena re tlo go lwela ithute pelong ya gago go swarela ke ntwa mathomo e ba gompotšana ge ke ya metsing ya bobedi ge ke ya metsing ke ile ke nnoši ka tsena ke tsena like mo metsing like go ne di-block ge ke fitlha moo ke hwetša ntlo ka mo tlase ga metsi ke bona bale ke ntlo ke hwetša mama ka moo then ke a tsena ge ke re ka mo like ge ke tsena o kare ke ntlo e ke e tsebang ge ke tsena ka mo kamoreng yaka ke hwetša noga e nngwe e kgolokgolo e betha moropa ya ditototi tse o kare ke phikoko tše brown e no betha moropa e no betha moropa e no betha moropa ya bobedi ya boraro ge e ba tlontšea gape ke ge go tswelela lentšu ke bona ke le nokeng fale ke bona ke tšhaba ba re o ko ithute go tukokobetša lentšu la rea la re o ko ithute go tukokobetša ge ke thoma ke re pula ela ya ntšea kore ya ntša pula ngwe ya goto ya ntša ka fose ngwe ka tepana ke le ka tlase ga metsi mara mokgekolo a sa nka bolela le nna o ba no smaela fela a ntebeletše a rena bana ba gago ba kae ka re bana ba ka ka ba bitša ka maina ka ba bitša ka maina ka re ke mamma le mamma le mammang ya ba moo then tše dingwe tšeo nonketela kgotsa ke bona e le meraro ba etla nako ngwane re go latile ke nako ba ntša ka pula mara ke phafoga so ke a sokola ke phela ka dihlabi ke no phela mmele wa ka o baba ene ba bošego ntho e le go nno ba nyaka go e dira mo go nna ba nyako ntloša mo lefaseng ka gore ke setse ke ba bonetse diphiri tše dintšhi mo e lego ke ngangiwa ka meriri ene tše dingwe ke di bona life ke kgona gore ke robetse mo mpeteng se sengwe no re bula matlho ge ke re ke bone ntho e kanyana ka kamoreng yaka ene molalo ga se molalo go swana le wa ka so molalo o gatlhane le lemoki e no nkemeletša ke napile ke tshoga ge ke thoma ke tshoga ke re nthwela e a vaniša tšatši le lengwe bangoga ba re ba ntšha ka lefastere ene batho ba bolela ene ba bolelelo tša morago gore mengwageng ela e fetileng motho nka be re mokgweditše a re palela ge e le go mona gona re ka se mokgwetše nakong ba nganga ka meriri mo e le go tšetše mola ge ba nganga ka meriri o ne a robetse ka kamoreng ya gage gane le ena wa ngangiwang ka kwa kamoreng ge ke etswa ke tšhaba ke swere mosemelo le kobo ke gatlhana le ena phasetšeng re tšhabela ka sitting room bo mama ba sa bogetše tv ba re goreng ke ngangiwa ka meriri le ena gore ke ngangiwa ka meriri le wena o ngangilwe ka meriri sese ye wena be go riega ntšatši leo a bone be ke patlamile ka mo kamoreng ke swere founu ke bapadiša jwale nka betha ke borokonyana mo bo bosesenyana tšhikitšhiki ke ngangiwa ka mere nna ebile ke re ke ngwana maybe wa mpapadiša mo mpeteng fale ke ya kwa le ge ba re ngwana gape ke tile ke se gateletse ke palela ko go tsoga ke palela ko go emelela aowa ke no re mola ka thoma ka rapela ke tepana ke rapela mo segateleding ke ile ka re ge ke phafoga mo segateleding ke ge ke tswa ke tšhaba ke hwetša o le ena wa tšhaba ke ge re ya ka sethining ba re go realang ke re bana gape ke ngangilwe ka meriri ka ku o le ena rabo le nna gape ke ngangilwe ka meriri gabotse ntlo la bolena e apoka a re tsere go reagala e apoka sese a ke tsebe ka gore ko kgonela ke bosego re robetse so sometimes no kwa motho a gaša nako ngwe kwa di-footstep raka ya bulega handle ya tshwariwa mara a go ne motho ka montle ka mongwe le mongwe ka kamoreng ya gage ke fetse ke re papa go jabo ke bitšole papa go jabo ko wena gane o ka kamoreng ya gage kore e na le atmosphere ye nngwe a e normale kore le go le moyeng kgona go e fila gore mane ka mo okay a o robale le wena tadiswa ke tšhaba right ke phela ke tšhabile ke ile ka staneng saka and ye nngwe e le go empha stress mostly ke ba go ntlhaba ka lenaka mo lotong ba nrareditše ke le ka mo kamoreng yaka ba re le kgonne ra motse ya oke so ga ke tse gore ba ntšere ka nnete ka re ba ntlhabile ande paine ka ekwa since mo ke tshwenya ke maoto ke tshwenya ke mmele ka lenaka le lengwe le lešweu so ba ntlhaba mo lotong so ba lwa le nna mo e le go bangwe ke a ba bona ande ka kuša gore batho ba bošego go ka ba bona go kotsi for nna gore ke phele ka re ke mahlatse gore go ka ba bona ba bangwe ba kgona go ngona gore batho ba baso o ba tlhokomela mara nna ke ba bona ge bana ba thoma ba keepa distance ge nka no ba bona ba keepa distance a ba tshale and ke bona o kare ba le banyaka le go ntira so kare le batho ba mpantebetse ba re a ke sa tšea gabotse le nna ke a tepona o kare bale ke tlo thoma go mendula leo tše ke di bonago ke tše kgolo di a nkimela kore ke sa le ngwane wa bona mabatho wa bajwa
ene badimo ba go ria gore le kgopolo wa gago e fele e timela ene ge re ka re ya go lebelela ra ke re o ne le badimo ka nnete wa ya gae wa ya go phasa badimo ba go bontšha mo santse o ye go rutwa mmereko gona potšišo kore go goroga o gorogela kae wa bona gore di sa re bušetša morago mo laelong gore tate santse a lokiše dilo tša gage gobane go ra re go goroga o mfele santse o gorogela ga gabo mmago that's why go le botlhokwa mo bophelong gore go ne le mosadi o monyale before bana ba tlo wela ke mathata gobane go ne mathata mang a tlo go gapeletšang gore o nyale o ketima go ntse lesho ke mma batho wa bajo ene badimo ba kgona go dira gore motho kgopolo gage e timele a be le lefofonyana ene go na le kgonagalo ya gore tšatši le lengwe mma batho dilo tše a di bonang a tsoga sepele ka kua gae a ye moo a fitlha tsene ka gare ga metsi a mogamang molai so bophelo ba mma batho bo kotsing ka gare ga lapa bana ba gogiwa ka meriri nke be go ba go ga mma batho a nnoši be re tla re o mma batho ba bua nnoši jale why nto e lata lo kušo nka lefa yona mma batho nka se re ke tla mo thwasiša motho santse badimo ba gage ba mmontšhe gore o swanetše go ya kae go tla mo pitšeng tše kgolo a se gore ba re nna ke tla mo tšea ka mo thwasiša nna nka mo tšea ka mo thuša gore badimo ba gage ba bolele ba se ka tlho ba mo tlaiša ba mmontšha dilo tša go tšhoša porotše tša gage di na le bokotsi ka gare a ka tsoga tsamaya ra tla ra monyaka ra se mmone a fitlha kua metsing a makala selo se re etla ya ba go sepela ga gage le last o ba kgopišegile a no tswa ka keite a ketima and then wa kgotsa re thoma o ta mokgoši re thušang gore ba re thuše gore re mosware na a lebile ntshe lepelle wa e bona gore ene lepelle le a bolaya ko lepelle no batho ba bantši ba tlhokofala go ne dikwena go ne dilo tša go gobatša ka mola so taba ya mma batho e nyaka gore re attendeng ka pele dillo tša gage ke tše di kwagalang ene le ka lapeng la gabo go a bontšha gore go na le bothata gobane bothata bo apare le yena a na nnoši so nna maele nka lefang ona ba gešo ba ga mohlatlole ke a bana bešo a go iweng ga botate nna ke tlo le bereka ke tlo le šireletša tša gore kua ba tla re dia tše mpe go ka se re thuše batho ba le ba nyakega maphelong a rena go jwale tate santse le mme ba hlabe stene sa tate santse se begwe lenyalo la sesire le phošolle and then taba ya abuti le tate le mme ba ye go dula fase ba tšee sephetho sa gore bona ba tšea sephetho se sefe if le nyaka di-DNA nna ke gona ke bereka le di-doctor ka ko ke tla le thuša and then if a le nyake di-DNA le tswela pele a gone bothata le gona re tlo no tla ra laagela mare yewe e tla ba sephetho sa balapa ba ga mohlatlole mara e se ka ba sephetho se re le gapeletšang go se tšea gone jwale tsa mo dulang dibeke goba kgwedi le naganeng ka sona go fitlhelela le fetša then yeo e tla ba sephetho sa lena re le re moremi le nyakang nna ke tlo le riele e lena le nyakang maele re le file ditlamorago le tše botse tše le tlo di kry-ang ka gare ga dilo tše re yang go di dira di-DNA motse ola ke nyako o bereka wa tseba gore tate nako ngwe bophelo ba gage gore bo beso ke lebaka la re a kwane le mmage ntle le gore ba re mmago go dirang wena e no nagana ngwana gago mma batho ga a ka tsoga sa go bolediša tsamaya a bereka se go fele ranta a agela batho ba bangwe a dula bogweng a fepa batho ba bogweng wena o le gona o le mmage o baua o sene selo o robala ka tlala o tsoga ka tlala ngwana gago a bereka o ka fila jwang wena le ra re ge mmago tate a rapediša tate go kereke ba reng wa e tsena santse a botse modimo gore ga ka re a rapela a re modimo ngwana ka o latlhegile mo a leng gona bophelo ba gage a bonkgatlhe ke bona se se a emiša tšatši le re be re tlile pitšeng tše kgolo ka labone la bohlalantse fore o rile ra re tsoga ra hwetša rangwane a tsena mo jarateng so rangwane a ne taba o ile a hlwa le rena mosegare ka moka go sene bothata re swere magang le tsona tše tša pitšeng tše kgolo lentšu la e lego a re botša lona o ile a re nna advice e nka go lefa yona ke gore le swanetše gore lena
nna koloi e gona lena le no tšhela petrole nna ke tlo le rwala ke le iša ga mokgekolo sebele ga mmago tatago lena nampile ke moka dilo tšeo lena le nego dipelaelo ka tšona le go nagana gore ga a le rate tšeo le tla botšiša ena ke ena a tla go lantshara dipotšišo tše ka moka le neng natšo ke ena a tla go lantshara ka lebaka la gore le ge le ka kae le a kae a go nento e ka go lolokela bophelo ba lena bo ka kua matsogong a mokgekolola ge le ka no sepelela kwa mokgekolola lahlwa le ena a wa le ka no re ge le boa mokila re le swara se la no bona se ba gabotse ke mantšwa e leng gore o ile a re botša. Alright, wena le mogala ba go lo hlabaneng? Nna le mogala ba ka re rata go hlaba mara jwale nna ke na le 16 years ke bereka ka tšhelete mara a go nento ke neng nayo e botse ke e šupang ke no bereka gore go no ja go patelela bana di-transport school fees mara tšhelete gore ba re tšhelete še ke bja ka bankeng a e gona. A bona monna a kwane le mosadi ya gore a bereka moswariše tšhelete a tla ra mmutšhore ka ya ra ke tsebe. Monna ga a kwane le gore a bereka ga boima a swariše mosadi tšhelete tšatši le lengwe ra mmutšhore tšhelete e kae mosadi a ra ke tsebe. Kampana mmotse gore ke phethile mabaka a selapa ke rile sela le sela le sela. Ka Sontaga ke phetiša ditaelo tša baipereki. Lebaka ke gore go bereka ka tšhelete ba tlo go bereka ka yona gore e se ke ya go dulela ge e fihla mo go wena e no tsamaya. Mathata a lapa le labo lena ke tlo le bereka lapa le lena ke tlo le bereka. Ke kgopela le nthušeng le seke la re ntshegiša ka batho la se phethe ditaelo. Ka gare ga go tla mo pitšeng tše kgolo go na le di-challenge tša batho ba ba tlo le botšang mantšu a gore le ka se loke gobane ke bona ba le dirileng gore le seke la loka. Le lena re thušeng. Mma batho a ka tla ra mohlahla mola le mola. Ra mo thuša gore sedimo sa gage se be le direction a tsebe gore o bolela le bomang ka re go ne kgonagala re kere a bolela le dira ebile a bolela le sedimo ka nako one. Go ntšwe le olla ka dipeini o lla ka gore mmele wa fela mmele o fetša ke eng swanetše a tle re lebelele gore wa e santše a fela. Nako tše dingwe ne go tša re tukwa ga ge e nyaka madi wa bona gore o tla bolao mong ka mogae. ena ra tšhoga gore o tla re bola ka re go ntšwa la a kwane le motho no ba motho mongwe e leng gore o lwa le batho ba ka moka o lwa le batho ba ka moka jwale nna a re sa tseba gore na ke modimo o mofeng wa moswereng o e leng gore o ria gore yena a lwe le batho ba ka moka a no a fetša a phela noši ebile a tepotša gore mamma a morate papa a morate rena a re morate yena o noši mo lefaseng yena o ne ditshele gone jwale go everybody wa bang kgauswi le yena. No re tla katana se re tla le thuša malome ka kapa nna ke a leboga go sasa ba ka tla ke tlo ba gona ke go thoma ka bo 12 kua ke ne mabaka ke santse ke a phete fore go fela batho ba ka tla ba tlang khwetša ka gae. Ke a leboga le batheeletše le babogedi tše ntši re tla di feleletša ka kua ba gešo.